Kaya kat live. Tuwa na siyang interest ka. Paing ko. Dua. Paing ko, labis tulipan. Tamdalan siya Nukewa. Gulo. Same year. Tingin sanya tignan kayo. Alam mo, video. Kamu wala kalam mana kayo. Okay. Karo. Inwan apel na kayo ngan we kom kaksakin kat ke mo lars kay siye and we be kaksakin kat ke mo lars met Kosrae akollah met Kosrae lars na kayo ke belching ne. Kaya sin kat ko ino ilang silan kat ko na ke me kuno kon na ke Friday 7 sifac Friday 7. Well, tamdal ju biya sa patagangan. Kenya, Bangom, Sholoman. All right. Kulo malap. Kulo kaksakin kat ke mo lars kay watu na ingen. Kulo malap. Yes. Ne yai ko asan tuwo may luti wowo kulo malap. Wanangan mo. Tamtal yai ko ilisusle. Kafugya. Akalam ye asan. Tuwo pangkos kulo malap kenye. Aru kulo malap yai ko asan. Wanangan liyak ke Facebook mo. Actually, sasya natin tan. What a pleasure. Yeah. Congratulations. Wow. Congratulations. Ako nga fakangan pa. Nice. Actually, si ka asan even pa. Wanangan liya mga katipit siya siya doon. Yay ko. Wow. That Tingin, man, uy kung kaksakin kat ke aslan met ngayon na, sarta ka likiyac, met maya taga pekepel foto. Tingin ang aumsum na ke, usya unay nan alallo, kata siyak met lasrangan like sherry ya. Kung noon lugangan, kata takan tikin na ni kestra, lain lasa ke shiproy. At ako yung nakatakan na ke pedal rhythm, tukun pedal rhythm singan katakam tak na ke, kunokon na ke frete, wipe sette. Go. Lalu tu ino ilang silan kat kataka peke pel singan tafalapin na puklal tenel, tak ke saptalu. Katiga tari, twin sisters siya, kaya bangan. Kula malap, asan. Twin sister. That is. Oh, kaksakin God. That's a blessing. Blessings. Wow. Man. Wow. Grazie mo siguro lang guest talent la siya. That is beautiful. Whoa, that is something.
You're digging back in?
Well, kat kulo malap ke on siguro asan yaiko siya akala mi inin taliklo natas ngan wala mo pangan ne kum daldi ke Facebook kulo malap ke on siguro na meeting au siya latikin nan si bersital kin ifinar on siguro luga malala ngan we welalin kaksakin gat ke mo Nukewa akalin matagal likiyac pasalos likiyac ke comment na ke pelchinga kadam ta room ta on the bottom up tigin Alexa Church do one she was praise the Lord Almighty ke shilin sasha integren isivil lutut ke kas mo lan God amen kulo malap tigin mekil tolen ne tuwa kulo ke shil lutu bobo kulo malap tigin yago asan kulo na shinkat twin sisters ya kulo malap tuwa mwet lutu bobo aru kulo malap na tamtay kenye tuwo pan ko kewa kenye long last na ngayon pe mwet inlom shuman now tingin treskal finant on suka kluka komusi ke pelchingen nagat tigun on suka ngayon finbo kat sum nage proini kesla Kaya mo na malap, kaya akollah ba da kage. kaya kilo malap Staklo kiwe tokse. Here we go. wona mit komelia well natigin mekilel faga shamsho pangan mo ke pangan on suka Ito siya lang eh. Matilo pangan Umute, Mr. Dipan. kulo malap
Kat kilo malap ke arsan met Nukewa ke kat oana ore ke ars met lo pe ka likiyac Pacl kan akollah lowos pe tamtal wesh finen Alabama pet tamsin la tuwa kulo kaksakin papelang ke mo last Nukewa kulo na shumtel kom Kosrae Online Ministry monia kin faka ke kas mo lalin sin Nukewa kaksakin papa kat ke wos kulo malap tamtal neshikiyac ngan ne marshal lakamus tu wana shi was pek kulona shin kat ke shilen sasha kat kulo man lap karslan met Nukewa if ingo marsna ke background an tena likiyac was kat ispe pelain Paing kom e show loman God bless you and your family now when I got fact Paing siya kat ko na ke siya Brian Kesla tagaral tigin Trescal finan Ken Washington tigin Trescal pela ka usod Kaksakin God ngan wikom na Mr. Liban ke Bella inge wipe akollah mitlash matagangan ena ke mama katash ke kewa ngalal pangimo askainin shipe bagat the kake kashkeo and wipe fact congratulations na you lusin met makashikat ke on ke pel simakat mutawaek nge Kosrae Online Ministry ke tamlalasan tamdal yaiko congratulations ke twin sister shimakos akkalemi ngan ngani ken lemistri ban lakkalemi na met wias na kay wasa yengan kaksakin gat ke aspelo usana le yokshipe akena wi akkalemi na mana kadak fashiki kasin kola bagat shakman na ke platform singa Kosrae Online Ministry kom in magat te mixi na ke anasio ye ma politics ashke artificial intelligence ashke kat ke strictly madake mama mission singa ashke kastan gat na basis kat chike din shela ma singa na ke anti mashwe na shak pena kasha mama ashtan kasin kolta ma singa shia klenan ke singa pange shipe silash mashke amen pange oye si ma si magatashke in kaslan gat bagat tuve got in the swagish been politics artificial intelligence ko oye vaka ke fotu ka mema na pana ke pela ke lev stili panel akkalemi lang the kind siaklalen lasha ipsemit marsh ke the kind lash ke Kosrae Online Ministry abagat the ni pray pashe ke kasla na mama shuru osan nga lalving mo ko isa pray ben ko sashwean na to ko na ka devashwang na ke me akketeyac na wion mai sangato la utilasha na kadang shepe ko singain likiyac was welcome first ka mesi ma ta ka kan kashikat edify sisinsi kulamala to ni fashke belsinge namet ke pray kat kaksakin gom gat babata masin kasao kulamala ke ka komsivit besin na sishkatin matayang na ke kaslom gel tu singe kadin kaksakin gom ke plan of salvation lom kom supaya mawin kulo si fun na dum na fela il de gala gala le bufena in the go back kalim your superiority law la ingena pailang si makatashke pa Jesus Christ win kulo si fun na dum kat kulo malap na siyum ke kom si pel si lash kadin wi ash met lili met lala inganda kaya nikil tu singe ko ke pel ma time zone la lasha lela na shishkilen singe kaksakin kom na kom sekin in chiash na ke mas was pailomo na ma smastelo makkalemi ke meto on gostolingol dolu kadin chuk met tok shalom na mas was slom kat papa de mas kat long si be vaklo malap na siu ke long si longum spaela met saplom in tunan tish koshai in yukuya shain la alfungi singe kat kaksakin met mata lash papa mata domash nine mata kiesh met lash cha safashikin inak shok ki kapkapeklan wo sa finances siya ta fake laga duspen of lock na ge and magadash we missing in we pass it forward
naki plan of salvation lom. Panang ke ashlasha, leland daga lasha in mind akkay met wiasha, yok liki na kewa. Met lasha in gan gash na yurum. Komusina opportunity singe na shesh, met fakeka, shagat etala kum wikat ke, katin sisalik futea. Ya futea, wala na lomin kan kapek. May kainin fute akos, soil akos, mafute kan yukuya kikapatatyang nake, makalemia ke meto singal dolu. Kat fin shak mo hindi patati ken makokul, kan mayotyot, kan mauna kan kang lawe. Ayin kan patati ki, soil ka foksima akollah. In makapekline na siye first fruit na siyum, wana ke win na doom. Akkalemia klal ba first fruit si fako si mit ifoko kaingia daga na sis inkoen oana kasin broilasha inkoen soek na yurum mayin ki pelsing katlang si shakek pemit lash na kewa mamdayan beli na asur yokshala ina kes makindi kat lapange o yesi mai sikyak na sin katasish lakat finwi mutulle akadekin metlalal fungi Sessesla or fasingal dolun kisingalari ko shakkayekat lagate mo takasyak liki kalyaklash no kumang nugin wolacna lom in soak na kisipakan yang inoana ke kumusela Moses diki kalyaklal na ki Mount of Transfiguration aki psipena Engan ilos na ke wamasak na mole or rapture siya inge sikleo matlalal fong inge soek na yurum kinuktukin wolacna Allah oana ke kumushalagi na ke Elijah Pitsia kumshalela ngay akkalemila masap kumsang na sil Moses Elijah da kain aulay plan met Pacl makumsang kasin Pacl na siya Mainge kayo fulfill ak foni yak lagi wan gulo si fanandum Jesus Christ siya katlalal fongi mayan gilta ka na finfela kalya na munun meta wole ka finne simatayan siya kalya na pala nuklal Shine siya sa soror wangan tulokun ye el maskun kilusian yes nga luo instantaneously el pala miraculous healing kumurek makun befok forever insang unwalam tan matkun me kung kain tiara oya pespes kumurek alam ke maulasha nga si fe na nga palakin na ke maulaka talik na tik panang lela na sis na kayo mga alalo inito la kumbatak ta simit maita manos men kumurekatle kumeta maikto country ke shells ke manos nge kumeta enin Allah katsakayak pemetlash mamata in lomono kaya penersingo kaya na fakyaw ngay alos ke pelsingi kinsi misalsalal ng lalos nakmanas kashalos widalik nadash ma patatyang bena ke kabur ke pelsingi que proela sa pekat nak na seksium kung esta mail lalos ke oyema elos patatyang na ke makaprelosi kaya siya gani klalosan yokligi na kewa elosin kain cheflek ke lalfungi lalos na yurum kana sum ke sipen Paul Silas demonstrated pe lalfungi lalos los vinemata in kelbos kakapur ke kal musabay makushush indalalasin koslalos. Kat papa the marshal na pas magat kantakan laki o ye kolom. Ekipasingi lela na sis na kayo ma ash. Ingan italam de kieka singi metiki kum soek. When na tum siyata matayurum ke lepole yot kipasingi. Panang katlalal fungi ke siyak siyum kumin nakmanas Uchak penay ni koin met kollash na kayo daw kyun ni ne papa. Naki community lasha. Kai siye organization with church leaders.
met call Nukewa, la wiowos ako na ni United Nation, Arab Nation, European Nation, kafinem tan fel chefesem. Met call Nukewa kat papa, kat praike, kuminisungye, discernment, wisdom lum na yorolos. Ingan sang pain na nak, liaten lalos ingan lienin alan katin maspe. Kametche shiksin malik, kafine metche na finena. Orlena fosek pela ki belsinge, takat lalalfingi kum la kumatake, center of command lum. Ekom ni moving pieces nga na kewa, ekom mawi fall na kilang silom. Panagkat lalalfingi kum, la maingi ke washroom, e paingi magat kan kasta ke pushesh ki pelsinge. Ingan shot na sium, kun kashikat peke. Katingi akollah, kadin fast na met ki akketeyac magat praikun na sium, ekom ikesta na sish. Kat nga siya sium, kun losen full wash kinuktukin mo yung lom, katingi, sapay katlagen mo na Jesus Christ. Amen. Lulap, belang ako na room na Mr. Lipan, kana ko yala level lang eh. Kal kat kulo malap si feel ba na kalwani kulo malap ke proy si matagaral tigin treskal we proy lan met nagewa. Kada fast kamet ngau si pedal rhythm siya kat akie na naklasya ke nagat fasum na ke akketeyac si metan siya taga ke kuno kon ke Friday kun Friday kat taga na ke sette nagat kali. The two in all ye lunch lan kat taga si pick up where we left off ke Pacl Daniel outline here correctly ke Pacl Daniel we sapta si met. Na Friday sette even mo oy lunch lan kat kada taga the two ke sapta luo na sette kataga ke sapta tolu. Or sapta singalu no fon. I think that the annihilation course na ke all course. That mean malam si na ke luo katish. Mate malam week na. Nara ket fax ke chula katish back konye in akketeyac kashi. Ngin na kada sum na ke Pacl rhythm singe. Tigin dreskal pange slide si mga likiyac ke lenika sum na taganam singe. Namit even kung sa na ke pange mana sium even kung mana kung should be reminding kung na me katash ke nge. Pacl rhythm singe pataka pe na ke kishen proy nge. Ale ka fu bel. Fellow fosha. Na rhythm si mataka ke Kosrae Online Ministry nge usi focus si las na ke malan ka men when akketeyac ke Pacl mana ke wa inge sa fellow wang le shayin kaslan ka. Genesis nigga Revelation. Now, with that being said, kat met Christina, kat inanan ta kana long magana Genesis nigga Revelation. Pang source of me true chimay na kadnashkya. Kat the long akwaklan mwet, kat the long fashion, kat the li malan fela, kat the kana li masimushakle. Genesis nigga Revelation. Vi kat line na ke ipsingan na in matlon ya tausin chi lamfugo pa kat li fakyak mo in matlon ye tausin je lamfugo pa Genesis nigga Revelation chimushakle sin authors angaw na vingat li tausin je lamfugo ye met angaw ataka shampram kun mashi fan long chilan gat pakaden yokon gat na sin fel eldagan moli gat it's a love story get ben long chilan na pagkasin kol de ka kada siya nga mixi na ke malan fel kada siya na focus na ke akoklan kat kadin matanaw kaya ke kastan kat men flok siya bagat samo managawain ka siya fela wan le siya in kastan kat son sapta siya la ko foshin na ke tolu elak kalam me metigel sogak som ka enwaki el fasoma el kaya mo itlalingan matamalit mat sap lalingan hindi ke lalalfing lalos in God ay nail. Na hakalamia ba may le sompe na in lomshin papatamani na ko room in Pacl ele floko. A flok singen pa kat focus na kaya.
Kosrae Online Ministry lowos te kain usod malan felain rela focus singen. O ye se fan na rela meta in focus na kaya pa kaslan God flock singen. Na kung ti kain focus na kaya kaslan God na kaya flock singen evinga te shusta kaya ngonlan God. Mas nga yok supe. Proy lars nga taka na insiers me pangat tokasay si magatas singen. Kadin na naf kayo wai ni shusta kaya ngonlan God kadin kalan na pa kaya focus singen. Nara Pacl rhythm singen kataga sumon ena ngon pausa. Tikain mai, tikain tikin tres kal, tikain nga na pain to kaya akoklan kat magain. Pange o yeshima kataga nas sige na nakalim me slide ngain pel na kayo. In reminding kat ke sifac na ke koto, sifac na ke kash kata unit, sifac na ke week. Man kastan kat pataga ke sifac. We be kash kata devotional reading on a daily basis. Most long Christian bro siya forsake fail. May unya panoorin. Wangin fella siya din na focus na ke flock siya. A cheese siya na fa malesum le flocko. Fella siya din na focus na ke flock siya. Nara Kosrae Online Ministry fin shock lan God pa kadin taga wiowos in fact reading in fact akollah nagka-flock siya. Na wana cheese lakna niya sila Nicodemus ngan. Son tolyo unless one is born again, el di ka nila nagkatok sa lang God. Nakita ka kufna nila nagkatok sa lang God nga. En siya fan na lala. Palalain for siya mga akademiyak kaya. Fakyak mong siya fasalikos. Lalain for siya. Eternal damnation siya pang. Nakalme. Tena ka din naksaksak kipel siya makadaskang. Tena ka din focus na kamalan fela. Ka din naled siya masyasing kasaw. Where Jesus is sitting. With that being said, katakal din nag-readam siya. Katakal koto shafla kaya siya pang 2025. Ka 2024-2025. Koto shafla kaya yan na phone siya pang. Si Fea siya ngan pangan. Mwet long matal may kisya matal si saklu may long matal may kisya matal na unit cheme ta pagkadak siya filaga weekend mutawaek lan may long may kisya laisin chinigal mekos weekly do kata kam ta ke unit aklu Jesus at temple siya ngum dal ngatang dana laisin na kon kos ni kaya tukun unit singan katakak siya filan unit aktolu laisin siya ni kasi ngalakos. Siyanri siya ngalakos na phone na pa kaya some recorder siya. Tukun na siyanri siya ngalakos ngayon kada transition na kaya 2025-2026. Na rhythm siya sa payak latari may na me ita will translation team sa ko kaya ita will online rep makin. Tingin tres ka lang sa payal na elosim tayo lang ngas. May masya nga koto siya nga tari kaya kapanokos na kat-sum na kaya 2026 year. Readam Japang. Kosrae Online Ministry no ilang silang God. Kataka wiowos ke 2025, 2026, 2026, 2027. Aran na masing asano fuloko. Katete we fell off worship. Katete we. Ina na kadin karingan God. Pamatal siya nga. Matal. We are set aside only for the work of God. We are sanctified. We're set apart for the work of God only. Timalan fell. Pa or tingin tres ka lalak kalim minage me platform siya. Platform siya sampram kin malal Jesus Christ magayin. Timalan government. Tima oye siya. The artificial intelligence. Jesus Christ crucified. When siya koran saptalyo fosilo akalim. Paul siya na lakalim. El tranga si banan ko masyaya. Siyayan me, Jesus Christ crucified. Min pangam mechanic ko mayo siya mold, Jesus Christ. Crucifixion, death, burial, resurrection man, Jesus Christ pa siya mold mapatpat siya. So with that being said, slide nga taga,
Evin kom dia tari met komelia ke manchin met ma me so na liak masinga. Napangan me wik shafla ka lesin shafla singan lesin akte course shake up elak ye shil lang matal. Genesis long lal ko fashingan na long luo kadash ke dasta misenge tuste atigen treskal da likia from lot sinage Sunday school. El da likia masingan I bago shil me el da akketeyac ke sifacing. Na tuste aben na akketeyac kuno kon nage Monday tuste e kaya akketeyac Wednesday dasta. Na misenge ka akketeyac Friday Saturday pangan rhythm singen. Kat fakange men pange finchak lan kat kadin wiowos next year following year ka ne ke na chije flow. That's our focus. When na bay mashaya ka indaka. If in focus no mamalan fella, you better re-examine yourself. When manake wen kashaw fella wen le shayin kaslan ka. Pange commitment, pange oye si may nagadin alat taka shikatan na kaya akuklan ka magain. Kati si banana wurok TV o long malan fella. Kataka na long me Genesis ni ke Revelation. Ano India kin shash kadin long malan ka magain. Sanctify yakin shiyak lagat kadin long malan kat magana tida malan fell about long a Genesis ni Revelation magana kataka ro malan kat magana kataka ukay Jesus Christ magana panang evingom ke mixia katlem ta je bang katlem ta je tranga kadin mixia ma elemta ara with that being said katsum nage me oyeshima sifac ngatla si mai akketeyac riti fos ngatla ke shenria pangan shekabel tang na taga ke lutudo ka eisio chima el ilonga at ilokona tain sieme esmakin na uquia oil in olive na fe inge shakin na God el sangin enenche Pacl house of the Lord. The house of the Lord singan kat akketeyac pian na misenge kat patembalan kat. Evin kat patembalan kat kalme kat isusta ke ngan kat. Nara fakon lan ngan kat hinan kalem ke house of the Lord. Men kat pa kalem sina ke lordship in fellowship ngin. Na evin kat pa temple kat pa house of the Lord singe ngan kat asin kat na kalme fakon lan ngan inan kalem ke mo lasham that ke longship. Inan ala asin ngan in kat kay siya. Kadam ta ke misle. Mong fushesh. Kalang orit mawo aru poshel chifena lemfe. Kata the lieta definition on long singan a copy of singan ta ke siya koran singal dolu. Foshakos na galikos. Pangar chicken nan ka rhythm ne katakan a long kastan kat katin de funyang na ke TV ka oyesh lan fela matagak foshi focus larger. Kat focus na ke mas maya taka. Shikyak flok singe it's imminent. Gas mergesha fat mo imminent. Pakum kos long kishen proisha. Shete song ya sapta kos foshingal to ni kishin lan kos. Kishen proisha taka ke foshingan pe. Utakyak lan metalal fungia. Misha ka mo. La lal fungi utakyak shun. Utakyak singan can be done. Sikyak in any time. Kain sikyak katnikun. Katnikun na sikyak nga tayo na kadinakula. Pabala fat mo anytime. It's imminent. Sige nan ko yes ngan. Sige nan ko. I think at ako na may sikyak. Naro. Siya na follow na ke-read siya nga. Yok na po siya kadinakula na ke-flock siya. Di pa ka-tramon. Fela siya nga di sa mo na flock siya nga. Di na sa mo na akula siya nga. Pangar malal sietan. Siya na kalami orit malal sietan. Son siya na kalami mo. Satan is here to steal, kill, and destroy. Mana ilya si Pang. Ito kain steal, kill, and destroy. For siya penangan, akalami mo, but Jesus came so we can have life abundantly. Nakatais pagka mole abundantly siya nga. By putting our faith, kat repent, kat put our faith
in Jesus Christ. Kadingin na shepherding on Jesus Christ. Son of Loklalo. Tadiban mashidan ilkiya. Shedan lang na usiya kaya fufulan fela. Shedan la usiya ka din feel guilty kaya makuluklar. Katsangawi katikan tagaw na mo. Just come as you are. Managawa ka na minas na kaya. Wana maktolu fostong lal ko tungulya akalamye. Managawa ka na kaya siya yung blaspheming of the Holy Spirit. Kalme kumde na lal fung ila chijel daga misha molyak kaya makuluklan fela. Kung blaspheming. In other words, you reject. Continue to reject. Inkan ikin mol sukong. Apara kan read siya ng yoksupe. Isipa to kakas makinyeka. Man nakaka nas na kya. O yan na kayo wa makumliye mo. La kum merit peligash. La fika o ye kosro kikiye brap ka man nakayo wa kan nas na kya. Eldagan mo likat ya ko was long kishin price. Mission lan kat palantagan mo la fel. Nakatita tayo may sangsingan. Patagay fin shakshin na gawin natin. Usli ka pa siya tikin tres ka na. Fakon matayin singan. Seat singan. Pataga kalam na pa conceived by the Holy Spirit. Inan ta ka yung kasaume. Manwangan mafela kan sa molila. Mwet. At ta ka yung kasaume. Conceived by the Holy Spirit. Holy Spirit singan parala. Mwe Read akketeyac. Napapin na nga ako mo. If ingat kay siya, kaya ngon, inay ngon man ka. Ngon siya na. Kat the Holy Spirit siya na marala. Mwe Read akketeyac. Kapasyangan ba na galangat siya? Na if inpay kat kapasyang na kamasingan, kadat tiye si Philip okay ako man fel. Eskaliye, kat magat Krishna kat okay pa naman fel. Nakan may na kadin re-examine our reborn, regeneration siya. Mana pa sila ka issues te kaya man ka. Kat falinan may das most nice. Piye kaya masing. Yoksupe. With that being said, kat sum nage may Pacl rhythm nage rest of the week. Kuno kon nage Friday set tiyan pangan. Friday, Christ week kat pel nage wa. Taga ke metal nung lal ko fashingalon ko nage longul. Na sette Sessesla ke Engan ke Arslan God. Sham singalon gos. Kadet ka akketeyac. Ip ngan lesinem tolu mataga kaya from not sige tu stiapangan. Mana kon si baliak. Isam ino kon pala ke man pangi. Kadet ka na ke ye lain na ke wakata repeating na mga nakes makinyeka. Ip siya may tapangan. Tigin na rin makin me outline siya akketeyac ipsimet ke Genesis long wal ko fos me singal na ke singal siya. Akluo siya pangan ipakluo siya. Ipaktolu na ipakakos. Mungan som rewind niya li outline siya nuke me Genesis long wal ko kono. Me alle kalim ke masingan metigom som nilom shenria ke shenria in we Sunday school we alu in itawi. Now with that said, tigin tres kal elinge na likiyac pel proy ke mga ni itak yang suko team mataga ke week na phone siya. Na lesang rela sermon lang na ke shenria na ke alu online lowos ke shenria. Na nga taga akketeyac or magimpen na akketeyac sa from lot siya matigin na magina in akketeyac ipako siya na ke pel lang itawi. Plus kan rela pe kunokon. Now with that said, pangan from lot pangan me outline pangan me Pacl rhythm siya may nagadin taga bakas makinikad matlasra. Iyan nakadakula in sum na ke kunokon shemit pa ke frete. Tametigi nga sang pela na siya tigin treskal lanakyo ke rhythm siya nga yok sipayen makatash ka nga kat kulomalap. Tigin? Kulomalap na Mr. Lipan ke faklong nga nagawa nga wipe na mat wias nga Pacl na ke duti may da kayo metan na oye si mga lang si akkalamian wipe faklong nga na pa malutut na ke Sendria Kapo at the fact na ke kadin ko na driven purpose lasha meshi pesi matrivers ke makatash keo nakatfin ko na shipesi ngayon mayen
kelutilash medagat connecta na ash maluwa si pa eninay kadin inashirosha. Masimetan pa kadiningan kan len si makatisusle na masitokuan pa kadin connect si pelash ora uswiyak lagat na finfelsingi. Kispelan kata. Nara ke kunokon mdakimanda fara na ke devotional reading luo makadeak fashi kilen misinging ensi mata kana sikuma pa kikatlipsha kade kapsha fakya nakikapa si mga kalimdari naki-driven purpose na naramakunesha. Napangan me o yesima kat finjakin mo inikek lagi mama kadak fashi misingi 11:30. na naki me o yesi sayan pa kataka nakadin chulbena akalimila nitu kadata koin mutawaek dive into naki buklal tenilan mayen katfin kita na pay revelation tenilin na kadinda ko akketeyac nakatakan ki revelation va katkan vlog naki Genesis fashion naki palalak ki makatash ke katfin ke kadinara nutilasha inash kalmen sin matlasha katinan connect ye Genesis naki revelation na pana kadem tawa kadin kan dive into guys sibuk nge na pana kaya kalamian finja ka palitu ka into kaya nak sibe na fashtamet ke plan Daniel skemot ko convince na ron takta si kumeten lang si takta si ngayon takta ma cut class si kumki takta si ngayon neta la melaran tekta na kaya maasi makatashkeng kat ene na kadin taga connect na pa may kastan ka ta kalamia nakadetol lakat me lima phone singan in makat kain kapshala mange kewa el kapash manash medangay fong kate sela puksinge Leviticus alupe ka din kalem ke makat finde ita ke Leviticus katika nita ke Hebrew kat finde ita ke Daniel katika nita la meshamon ya ke symbols mashamsham kunya ke revelation nge finde Ezekiel ka Zechariah na pana ngaro kadin na kadin rala o yang finchak may nikekla na siyesh kadin rala si schedule kadin kain kamta iya kadin kain taka waya kayo bukan ke Pacl rhythm singay lulap lemistilipan bangay kasha lock na ke Pacl rhythm singan pelo nga flock na room kadin kain vasnamet mute Kulomalap ti interest call na sibe kalguni kulomalap ke aslan nagawa ke pelchinge wana kada kalminge kada sum tawak ke me kunokon nage Friday sife apange Christ is we got pel nakewa. Christ is we got pel nakewa. Christ is with us always. Christ is with us always. Medalong lal course for singalon gos nage longo. Medalong lal course for singalon gos nage longo. Na si befak si fella lap ke week singeo. Shake up a locky she long metal. She long metal. Christ is we got pel nakewa. Christ is with us always. Kataka usia reaching reta la proila ke ta metiga dermashinga namnas ka dinika tish context anage book singa meto. Katito la gospel akos, katito na poetari, katito meto Mac Luke son. Synoptic gospel go meto Luke Mac meto Mac Luke was synoptic gospel that one of the masifan na son el the guy gospel shape na ta el me el is looking at a different lens the guy one na makos ngan fakat lame Jesus Christ na me to el the guy na ke perspective si my lord makunyoko pa toko siya lang lame ko kingdom of God singan if you go slid na el lord makin me toko siya lang lame singan yok liki gospel siya yun wanan pangan o yes, malda ka in fact
Kosrae singen. Na vinga po sinjinga samram kin masing man yok super la na prophesy ke Old Testament mo masaya etaka ke me sufshipe nangen Juda alak da ke falna ke tak mai tak na sil Abraham nikel David nikel Jacob na ma ka samram kin alle kalim la pie inkenix one perfect shima samram kin ke Genesis 3:15 Shalayak na tari kalim ke Old Testament at eldako Jesus eldako na may twalingan si Vena Richekilya. Na ivingat liye na ke me Kosrae lan kasao ka Kosrae katsingan Kingdom of Heaven, Kingdom of katsingan na elos may choose ngan elos ten liye mo ngon basambram ginya ko. When bange Kosrae lan katsingan. Wana Jesus la kalimeke kasone la kalimeke son tolu. Neke na siya si bay suste kang nan karel tika nilyak na geto Kosrae kat. Katka liye perspective sila gospel an meto nganda na may nga recheck ilya. Kespen me lutut na elya ma oret na siya fashion ye cash. Fingat liye Old Testament kauliya ki Nars in maslon ye ang fuko fan New Testament daga. When much but some from Gunyak fashion ye ang fuko na all of a sudden Son Baptist came in on the scene mataek some from Kun full laulia the Kosrae kasao. Kadin in full laulia the Kosrae me lan kat upkran me. Kosrae kasao upkran me fakke meto sapta tolu foslu na sibe akademike meto agos fosingalit kos me ke chije tak ministry lala el akademi mo for la aulia to Kosrae kasao upkran me meto agos fosit kos in pelche me chije mutawaek in fact meliti lal inge for la likiyac lowos to Kosrae kasao upkran me sapta tolu foslu akademiak nge Kesonim tawakin or ministry la el fakange. El fak full likiyac lowos the Kosrae kasao upkran me. So elos taka warning you might ngan akademi mangan pa etaka ni ke sapta long lal kustana Richiaki guitar el molyak tigi lenak el molyak tugun lenak tolu ingen al flok narun matamalutut ngan elosin niya na pay akok man apply ni aktari na ikem tawakia. Tamachi mga kuminan kalim ke mitigat frashnamet nge pa perspective si mametol de kana kenya Kosrae lan ingasao Kosrae lan katsing. Elos li mo physical aspects of life but elos in a nigin na la machi mataka eldaka na kaya ngay len la makulu lan fel na Jesus pangan katita la ilpan kenek sukumay taga la makulu lan fel kele crucified dead buried resurrected tamay ngan din aliya o ya singan elos nga tali mo la singan pa lataga esolos laliki shaw lalos na ke empire lan en Rome pangan disconnect siya met may nakadin ala kalim kela rejection singan taga kesipin physical aspects taltin na liye na ke spiritual aspect of life nakatrumon na ulayang nga faro ulayang sasi si mamtak shalaya ke kel charmaya tolngol siye fos tolngol siye na ke tolngol ako sa kalim niya charmaya may pala la kalim mo siye pelto if assume le masaplan ka diya kone sam si Paing siyan mo ito. Na first century Jewish ngan, kalsak man na recheck yan mo siyang. Kadina ang kalam kapit siya siyang. Kadina ang kalam kapit siya siyang, kadina kalam kela me, wana tigin tres kalila kalam ke puklal tenila. Kataka mtat ke puklal tenil kadina leta la me,
kapas fakani ke revelation na chibat ka ni ke Genesis men shallalap ngan katli na ke litima kat isne ke pelching te na shmon mga ta wo ka tin ka flock na ke oya si may na kan flock na ke katin nila kesmen luti kiki plan Pharisees with scribes with me oya chayang Sadducees nike me Sanhedrins ngan with calling ngan or a common people the foshek pen nila mo el ta kay nila makulukan fell in aksikoshe ke los lali ki sinful nature jema from ngineke ke doctrines of fall of many ke Genesis story talnga tang ni mo chijel ta aksikoshe ke los lalagal with Rome empire mo to ko sa singa from kinyak makulukan fell pangan disconnect lan may choose na poli ta akalim mege Rome sapta singal chi longon me kors kada sin pa kalwani masing me fullness of Gentiles singala lik na din kat ngan ta recheck ye which may choose ngan pa natural branch mata ka ke kuno kon chike me tuste angan kelos recheck ya Jesus Christ recheck yangan ingen na side track ya ki program si maita kyang ke Old Testament na ingen na message ta ka the fullness of Gentiles katingin na kapasyang nag-find sukungan which we are classified as a wild branch. Natural branch patlit na din ka nga. Kat wild branch sukuma taka nag-find sukuma pangay dispensation siya mga task kaya nga. Sal siya nga din kalam kaya din understand mametol da ka gospel nga kalam nga. Elti ta kain free may ngaliki me physical me ardent or spiritual aspects of life. Manifo when ngamal mishe ke karta na vidan when ang akum mishe pe nganash mishe ra ina nash wolacna ke mo sipe pona ken chinga pa ushen ken kin mo chinga tal kuflan figure it ma chinga matlin din kan nga para kumesum ni from suko kel Nicodemus Jesus Christ ke son sapta do yok sipe kanin kalam kella may kuningan de kunun na tala me kan men issues dalam ngon chinga Talinikun. Na kumesong na pay tangal leta masaplan Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Nicodemus, may palang, may kolan, may choose ngan tal katangla. O tal tena lela. In cielos. Makudukwalos ngan pa na niyak lemetigedal. Ilyak na ketokosalan kadara. Taka warning. Sonil taga tukun yang ang fuku kata singan post spirit singan el taga for laulia tatok shrine kasawap karan Jesus el repeat pa na ke mutawaek for singal itkor for laulia tatok shrine the perspective simat metwel simuskan pangan kingdom of God kingdom of heaven singan specifically na ke gospel and meto Jewish oriented me may tilchim na singan pa may choose magayon kain kayolos takot kataga liela from gini ka saptan me kors nge eat course oyen to ko siya inche welo siya principles there's theological principles makat kan strike apply na ke mo la komum sing el chim na sin audience may choose in alle specifically from kin to ko siya ka siya to ko siya lang catching Natakan na si comment lalfing na it's the same principles makat kan apply na kamolin lalfing na kumata o yes mga kuminan kalam kengin ang nila talik na din God they have the privilege of the spiritual that masa po malaldal masaya malaldal adal forsyak tinali keltago isusle back then eltago fam mo el pa masaya dal checking akketeyac singen nga fak isusle singen forsyak silan Nicodemus ngen alitako incapacity na ke mga umas kami singing. Ifo kishin proje pianya akalamie siete suninga saptakos fosingal tuninga singal alikos. Folokchilan na mwet imminent. Ay fokatina sa mon yok.
If a wangan yok yan tramon flok singe. Liki nang tramon Christmas 20 shirik emawi ke 2025. Kumnera nga yan na pwege. If ang at tramon flok singe which is imminent, liki nang tramon yok Christmas 20 shirik 2025. Kumnera nga Christian ki mana pwede sila kad Isus ta kang ngan kat wen na Nicodemus. Katina likiyac waklan kat, min katina Isus ta kang ngan kat, or katina shaman akwaklan kat. Min pa ita kapas na kemeto nung lalkos katindi. Lali Isus el molyak taga aspenas met slal fungel. Alala taga akalam yung mga kona kayo man ka sa fellow taga na ship. Therefore, go and make disciples. Pang purpose-driven life later with Christian. Kaya di susta kang ngan God. We got the purpose. Purpose apa me? Te malalipa na malankat. Kat mol ka mol jingen fakak malankat. Magay na te fakak akwaklan government. Te akwaklan me fashion pakatramon. Ashan Jesus Christ. When I see kulacnsap ta singal si kadini spread is trash kop singay nakas makinigat ke wolacna mile right life in shakin kanigin molin na nakadin fakak yok oye molan Jesus Christ madain full laulia pang great commission si makadadra akketeyac ke metolong lalgo fosing along got nige longo na great commission singa debe na focus slash machine Ale pos matin na focus na siya. When siya ip na lulap matagal kaya ngan pa, baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Yok siya din kalim kaya lewikat na ni kaya i-come back. Kating connect yata na, lewikat fa kaya, siya siya buwan na rosh machine. Pa-paraclete siya. Pangon matal si mal. Siya kalimeke or ma sapta siya. Foson course na kakal course. In fact, na siya matamalutod nga. Nimit ko somnigen Jerusalem. Nanike ngawsut. Me comforter siya. Comforter siya pa usko-uso. Naskinan ka. Naskinan ka na kaya oya siya. Mga pa sila ka titala katil wikat. Men pang si Feshi ke frete ang Christ el wikat pel na kayo. El wikat fa kya. Kaya ngan kat. Manapay siya ngan kat wikat pel na kayo. Ikaw na nalalalorit malasya. At yakulukya. Fo wana nale. Wanan ko kaya makadash kya. Pani ko di masyalda ka kaya fungsingan taga. May tuti, Rabbi, siya na luti lomo. Asa authority kaya. Pa'y nagaling sect when nag-fos, ko na kayo wine ka siya. Ko na kayo wine ka siya. Kasi kaya ma-reachim siya niya. Tanga kayo kating kalim kaya. Mas mayok siya pa meetingin na kating kalim kaya. Mwet na lang Jesus Christ. Mwet ma should have already know. Should have already know that Kosrae Online Ministry Paing siya pa samsam kinyaga. Te samsam kinyaga lalita ka frielos laliki in Rome. Mo. Nakananila tari toko sa ako sikel tenil. Yay fuku ko to. Yochingan sum kanaus la matonfel. They should have already seen that. Ito la wangan toko sa fela usi. Sigosok siya nga siya yung yotsima sang fukulye may sima nebagit na sirliya. We're speaking 700 some years ago, 500 nage 700 some years ke chisil tago masaya sven na kesipin lutut kikia porek ngan or dalte na li isus la ke ngon singan faka ke metluti shafla silalos ngan Nicodemus. Nicodemus was
a member of the Sanhedrin. As a matter of fact, el mwet Pharisee shekatang la masap. Or you cannot figure out. Lainan si Bashi Shusta say, Mana Ilya Sipang, Ilyan na pay. Nara, if you got clean like a Lasha, Manapoy like a Great Commission singing, Manapoy like an operate under all authority in heaven and earth. When I not live, Shang or Malasha, or it mine as in mate. Narangin and the or yelashme. Manapoy like a Shusta on God. When if you can choose the on God, the sheer fun number commit manache, or matter of lee, he pushing a dolly for long she. God, my God, cutting her a man, why not in show you? That's the purpose of this life. That is the driven purpose. Is to do everything for the glory of God, and at the same time, we firmly stand, boldly proclaim the gospel of Jesus Christ. Paing me fullness of Gentiles yung mga takalamin. Romans chapter 5 foslong megos. Fullness of Gentiles yung kumloing na ke. Yay no chi matenelien and only yay no chingen got arke dispensation of grace may time to go na get church munun Christ. That's not what's happening. That is not what's happening right now. Got chifen na kuso mo class ngayon to na ke mapay sing na pay if you got kuso mo ngayon to na ke mole na siya flashing man pay sila ka disuste kang man God. Kagat being legalistic as Nicodemus. A little mass up, I'll then a spiritual realm, she might not get Tokosalan cut singing, which specialize by metal. Kadala metal, tax collectors. Metal rani, money. I'll let Kashi a kind matching. Might choose now, Retmanalan, Roman Empire, collect money land making. Kadabella does some lashla. Elder Academy, like tax collectors, in fact, like more sausage by Lachka. Again, I look at Jesus Christ. Jesus is like a Elder God proudly saying that old time, that old occupation is done. Again, I'm one of those disciples, fisher of men. Skin non kay Tesla Methoman. Inesibel Shaya Fangmon Levi. They kept in a one cut, Ikasalan Samosla. Gospel meto in Tuku at liban na la Pacl na ke mga Tuku na ke Great Commission singa Tuku pa ke Luke Tuku pa ke Mac ko gospel Mac Luke we gospel son mas man ke sapto no mulal ko for singalan ko na ke longo Rachel we got in Pelnagawa. With that being said, kadaw siya ready la proile ke na kat fashion mate kadin me transition na ke kuno ko na ke siya te pange feedback alam niyo Christ and we got Pelnagawa. Christ is with us always. Tawana nga kalam yan fin ko wasli ito na Mac singalon ko for singala ko singal ko parallel pa na kaya waya si mga taka riti ke gospel meto luklong la ko tonong sa kangal ya son long singal ya na ganon na rip masiyon ko ng gal ko Great Commission Japan na me Great Commission cingen take for singalon ko matamalu to singal siye lo som na fin also ko in Galilee yen machisya sel ta sapken lo sin som no way kelo siye le lo salu na sel akata selos alallo 지젤 칼락양 na yorolo siya fat na selos ko na kay wan ka sa fin fellow daga na si kemainge ko som na yun mate in matan fel na kaywa fin fellow era ta lo sin met tamalu tutlok peptide selos in papa when ngan matal eluti na selos in akos man kaywa nga sapkun na selos and afa we ko was pel na kaywa nike shafla fellow na tago
sifac na ke Friday Engan ke ben forsak long ip shaflangan enga fa wiowos pel na ke wane ke na shafla fel Christ we got pel na ke Christ is with us always nakatgali na ke Genesis long lalkus kakketeyac wuma tagal tigin teskal ke tusta na papenangan God will shake up and na ke well some no way elulela na shil me Pacl na wikom na ni uskom me pen na flock ninga house of God na to go broiler get Mwe Read ching na to akketeyac God feeling a lalle shu malala kom shit back as makin ye got ke faklum na shin mit sap shut up and apply na shish machine na ke great commission shin na we are operating under ko na ke wan ka sha fel matlalal funya to ko ke mana ke mo ta ke ngon right malan ngon in got kai shi shaving got the lakadil we got shaka in line got so therefore akketeyac na ke great commission shin akketeyac la kum we got nani ke na shafla mana ke pang wala lalo at the dieta na tema sasha pakos pelinga kalania o mana ta na ke kasmon lom ta na ke wala lalo na sile prem ta na ke pelchin nas lala ka din long te long mo na ka din mo kin life ni kat pro ke mana ke wo kenen chi shemetang la shemen Kistak look ke background no well kat na ke forcing along course Mwet tamalutungal shiye lo somna final suko inen galali yen ma chisas ita sapkenelos in somna we. Kelos liele los alu na shell ekata shelos alallo. Alla pos malutu taga kalamimo machingal chiangan they should already Qatar ke mentali la el molyak ta Qatar. Bel shafla lal bang. Pai dale Qatar ke managayo. Aro ash commentary fa mo shap ash pe mat tamalutu ko disciples mataga pe we might ngan aro ta ash ala lo in lowos na machingan ka dalikie na mo wana sim lang matamalu chingal chia pa electricity na machima yok shibang ako min galim ke ngela ko na kay wa li ala lo lan might ngan na chi ba remind ko na kay wan ka sa fellow na shil itakang na shil Jesus Christ na vinga tuin singan som flok na ke Genesis pangan ko maser sangrala mana ka wan ka sa fellow el sham na ke castla le lorela na Jesus la kalme itakang na shil la el wana son gospel la kalme ke sapta she in the beginning was the word was with God, the word was God. Na vinga tagalia na ke son shie forcing ako na the word became flesh and lived among us. Na word pangan el lang Jesus Christ si fe na pangan. Fact na si matamalutut ngan la kung na kawan ka sa fel. Itakang na siya. Na meme ako na lalo. Sige nan ka ipsingan. Nakimulakum kulacnsap siya. Same theological principles mautaga na si kumat lalalfung niya. Kading kanan ka na. It applies. Same principle apply na siya church. Matlalalfung niya. Wana nga kalamia. Tink na rin ka nga being set aside. Inge na ka church. Body of Christ patuya ka ro. Great commission siya mga from kanya nga. Na may tamalidud nga. Became pang mutawaek church. Kadata kali sapta siya ke me oret mape. Som na ke sapta liyo na pangan. Bird of the church. Isus laga mutawaek church. Jesus som na nga sao meta ka online kat patati.
Peter ma met na kain lege en wakishilala altako ekla men pangan ngon chingan na kon na kawan ka sa fel pai tak yang na pia lo lo chingan ka taka li lutut pe na ma wo taka ke tikin treska la kalamela ti sapal singal chi pangan pia ak singal lo sia menel ba som kagana la ka faka oya la Jesus ngan sold him out for 30 silver Judas sinan ka Judas il wala yatolu na ka yatolu dav na kan me na ka din Christian check Judas mana pa Judas il etana pa la lalfuni jinga el den na for laulia in other words el den na shifte ka ngan ka na para ka poinie ipsikel Nicodemus epiansia usina ke me introduction siya concept siya mana ke shifte ka ngan ka din kalam na paila oye siya mga ko mas kami siya nga if in pay ka na kawan ka sa fell apakat operated on as Christians as the body of Christ Jesus il wicked pasifying Jesus il wicked therefore man ngon ka paus ka ta ka di shifte ka ngon ka now therefore ka kawan ka sa fellow that's what we are operating on ako mali na pa tafalulan matlas misingin na ino kung kisensya ki forsyak lan man na future ka that's a meeting that forsyak man na pa isla ko kalim lan kat pakat rep makin ke oya lasng kumli ala pos might call siya pa Nicodemus pos lang might call makufnan rela mapay silang kat kadena ka jisiyan siya kan manapay silang might ngay susta ka ngon kat kumli manayilya si pang kading kalam gala ka na kawan kasaw fella itakyang na sil Jesus Christ. So therefore, if you are a Christian, Christ followers, kung nakawan ka sa fella is what you're operating on. Christ is wicked. Therefore, when katrala connection siya, born again, regenerated, kat fula uliak, ngon kat ilyak na kat sipay shusta ka ngon kat. Na piye, pero, house of God, kat pa temple siya. Ngon kat anin temple lang. Na keko na kawan ka sa fellow takang wang lain and wang nalalain not God. Narakat siya masap kinyak kat. Purpose driven life siya matakan na ke may siya standard listening commentary ke wik na phone siya. Find your purpose and do your duty. Find your purpose in life and do your duty. But Christian bangay oya lasha. Kaya kung nakawain ka sa fella, udaga, na pame, therefore, go and make. Therefore, go and make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Teach them everything I have commanded you. Kung nakawain ka sa fella, therefore, go and make. Action verb, pangit, passive. Go and make. Som era. If man kung nakawain ka sa fella, asyrong, di pangalien. Kena pangalia for the last 40 years. May nga pa siyang 4 at 4 mga. Lila yan nagkuluk siya naghintalik forth natin finan ko siya. Dahil ko finan tuya. Pero inaksyon siya. Ako na kayo wain ka siya. Fel. Pakatas kya. Go
hand make. Dahil manafalyangan kakasik samram na siya lustale flow ya. Panapay sila ko na kay wan kasaw pakat-operate kaya nga. If you man loin da tipang man layer sige pa na mukuy-kuy. Kaya kulacnsap nga. May nga tigin ma kufnan ra na mapay kasipin. Pay na pay ka Jesus te kang online God. This is the key question. Pang Christian check sa kuma yok supe meetingin na man na pay sila kat folaw yak lalal fung yang ngan katiyak na God. May fin pangan go and make disciples. Matamalututlak. Baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Teach. Why don't you reking in? What come fat march you reking in? Teach them everything I have commanded you. What masulan karangin matlaskin pa furat formang. Teach everything I have commanded you. Elian na pa pagkatashkin yun. May kung fa maganda ke misla. Fa kung ngan pa misla. May kung fa magadashkin ngan. May kung fa mars langshi. Men langshi. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. Di masikyak nga. May nga pa self-seeking nga. Kan na pa me. Kat isus na kaya ngon. Kan na kayo ang kasaw, fellowshippers. It is not self-seeking. It is not easily angered. It does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hope, always persevere. Love never fail. A couple love siya never fail. Sige liyo ya mga askya mo siya. Ekatin man na may nga aura siya. May Christian bang. Love does not keep a record from. Tinawek na. Lang siya siya mga evento ka kaya ngon kat nga tinawek na mga kuluk na siya. Apa nang may nga panam tawek mga kuluk na siya. Manapay sila ka na kayo wan kasaw ka na siya ka din na rock Great Commission siya. Go and make disciples. Wangin na pa yalan kat katas kamising. Ay fakot na pa ingin. Wangin na pa magat lankat katas kamising. Afak na pa. Katolan na pa ingin. Kat kuflan nga Great Commission siya. According to the scripture. May nga pa siyang ang forefront. May nga pa nakanalawrit malang kat kumere pa na sin kat, kumere pa na sin meta, na fo siya. Tal samprang kin menu, uniform, yoklikin ang langkalan, crucifixion, death, burial, and resurrection ng Jesus Christ. Masyaya pa taga ista malangkatan. Ngalingan la, kamal siya nga, emphasize, masima, online, Kosrae Online Ministry lowos article, malangkat magayin. Ngalingan na tiging tres ka nila, likiyac yung kyalan, na malangkat magayin. The education system ng fela, the government, the orit malan artificial intelligence na focus lang sa pa Jesus Christ crucified, man panangan masima usya mo lakom. Kadino nga din ako na.
Kadin long mason baptism fact na sin mat choose ngan Jesus Christ lakkalan niya. For lao liao to tokosan ka sa apkaran. Na kada finka pai ka tinay shusta ka ngon kat kada of kya ka great commission ching. Kata ta fkala Christ we got na pai. Kung na manay ilya si bang. Na kan me kata ka alalong na we masam from ginja fosing alon ko ngan. Elos ta ka alu alalong na. A Jesus lang hes makle. Ko na kay wan ka sa fela pawruk na. No short. Caution me, therefore go and make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Teach them everything I have commanded you. And below, I am with you to the very end of age. Jesus we got. Elwi matalag na kayo. May na siya Allah inge. May kakketeyac din na kay Pacl. Kung may kakketeyac din ifo katalalo. May katin na isusda kay ngan ka. Nakan may chisel din na wigat. When chisel din wigat kada shuk na mat nakawan ka na kaya akwa wala na sinan ka nga. Therefore go and make. Go and make disciples. Kata na shuk na inash mataka na kaya pel na kayo. Machol lang pa forward forman. Tala na forward forman. So therefore, there's no teaching going on. What Engan in fact malan kata ingin. Or with that being said, bakit ang yoklan katsi beta ka na ros kapelsin? Kadin esmak te flot na run katingin. Mettigi patlepel. Siyak sum sivena mana pa sila chises buikong. Fingom ko flan answer la masingan. Kung siba na proy, siba ta ka na run kat. Simple. LEUM GOD flatten lang nas nasik. Ngamit kuluk siya. After the life ng laga in one na tum Jesus Christ. Uli ala ligi makuluklak. Simple as that. Jesus likiyac na ingong. Regenerated kaya ort malangon ingat kay siya. Na I think kumangkos. Kumay sumaraw masamprap niya nga. Baptize them in the name. Baptize, fully immersed in the water. Utya kumat sasya. Namni bangali mo pangan disconnect siya mga kadashkya. When katina isuste kaya ngan kadara katina akos na kaya akwaklan ka. With that being said, God Engan flok na kaya akwaklan ka. Inge na metigipat. LEUM Jesus wigat. Elwi met lalal fungi ma akos akwaklan ka. Pachisel sivanak kalam me. Ne baba likiyac ba. Elo siya akos akwaklan ka. Palachika family, mawiyak patlik ngay kenyekaran, Amy, Meli, Toridem. Spiritual family, pasyaw. Sessesla ka, elo siya. Akos masak lang LEUM. And that's where I'm gonna stay. Kaya nga matang siya lang spiritual family siya nga, aproy. Ta siya ulok na kayo, palachically. Inta ka na kaya kukula na siya. Kamit na kayo, pakrit commission siya nga. Go therefore make disciples of all nations. Na mekan mega din so ni Africa aro
me create commission chenga at kufnan fin pe fanen na yard or when sakna ars met plus Kosrae so no ela mas me kan ngan so wan ni ngo kagat sok ke create commission kagat sok na gawret malan mai pia ke mga dash kang when kaya po ay may ka which nga pa find your purpose and do your duty. Na mat Christian na, if ingam ta ka mom mat Christian mom siya na ara purpose lo mom te mat Christian siya. When sipelan God, oyalan God pa in anori akfashiya ka as Christian, as followers of Christ. Na me el fagngan ko therefore go and make disciples of all nations. Baptized now all nations ingan. Dagat Jerusalem, Judea, Samaria to the very end of age. Or it must have touched if was one course na galikos. Mata nani ka nang ausut mo sang singan. Pang ako marke. Kadin ni shusta ka ngon man God. Kadin or kulacnsap singan ka paya ka. Ishusta ka ngon man God. Kadin la chisha Srui God. Ngafat na paya. Bible mo nakalim. Kat kain sum to the ends of the world. O katina uta ka mo sang sima chisha sifa na fat na sin matamalut ngin tasang. In other words, katina na pa ka din shusta ka ngon man God. Na if ingat shusta ka ngon man God. Ewan na alam mo kaya malash. Ewan na na sin mwet. Ewan lepe ko malan fell. O malan kat mo kain. Now, with that being said, find your purpose and do your duty. Now, if you go matemalan Jesus patuti mo, you better re-examine. Now, kat nagawa, kat long inakas makinigat. If you got them tak akoklan kat, pang epelch mo it. Pakasin, Kosrae Online Ministry the kagaya. Tikin just ka pound my heart every day. Di pa nisam na pakotin pakatang takya. Akollah pa Kosrae Online Ministry article. He came to seek to save the lost. Now, for the last 40 years, if you got the issues that on God, we better do it. So, right now. Kat kulo manlap kya kwan kat, man sa kasi bakas makinigat kay siya, tigin tres ka lat ka akyok kye, nakat sang den fast namin aksafila, kuno kon na kisyete. Tigin tres ka, kulo manlap. Kata usod, akyok masih ke create mission singan nam fat na met na manas kulo man lap tikin man kaksakin gat ke mile inspiring art loman Engan dafan sis kel tu singe lewis lipan or na fan and darya akketeyac long ke create commission singe kuno kon flat sima katash kenge sinsiak silomam siak ngan pa kapaila katarana pa makunesha ke tunilak si Vena anangan mo ba makumfakla daringan kat mutawaek ta faila ligi masimakat iskatyang na kenge temit pasapo church yak lakat lang si minister kat maawak mayta siyak lakat lang si president dawi kulacnsap kat maawak kika chula minister met nga taga sang ros nga nagash ne hindi ka nakilin matash ala na pas na ros kende mga taka ni tanyan ka wasa lupele anay graduation mo peling kulacnsap at kololi anak kweta kololi mais ore narang ay siya mana pa siya ay shusta ke ngon God parang lang si taga Umli ka mashallah mga talekyan na kamula mashallah tayo tamadas nga samsam good. Now let me be that bad guy who pray. Ngani kung bad guy pa naman as. Aba met kuluk si may spell o tasuman. Kipel si masya ulas nga taka, uy, iktuk le na pa yan kayo kiros nga. Merek kayo. Pasi sarang atas si waso siyang si dastyle da na. Kung me si ko me usom ng kalyak loman ma. May asot na siya. Ash masing from Jelomwan. Oh.
Ako mo wala breakfast. Kom thank you man tiktum tiksin others kan kenarel. Ngasak sel. Palang siya kom. Nga tilala siya nga. Akira siya. Nga mwet si pena mwet Nukewa. Nga siya nash mga si kom. Asur kune somnan kelya kloman me si kom asur kyan. Ash pa si siya nga siya sil. Pacl mo katwali mo ito katena sang proper training na siya. Discipleship. Discipleship. Mamalutut silom ngayon. Kuloman. Parang nga fact lagi, kung sumnaral takta, kung kita liksi ma 2 point ka, 3 point ka, 1 point pa karangan ko mo. Pangan siyak la ka. Na kumangi, kulacnsap ta akollah, ifo ka akollah, may kat si fe na kat palakin siya lawangan ngayong singan. Katil de wikat. Kaninan bit siya kat lagi kat som, kimosi siya som na rin kat fino sainay, nakadelikas naman na sila malalin ta kataf para tabernacle siya reclare. Asam siya mga katin nga tayalik. Katfin lang siya akulit matakal kaya inge na mga siya makatalil lang siya inge na pa inbuy na tao siya pun faklumaan. Katkesum na yen may tayo talikiya rosin kaya waesh on na siya relative en mungusuko. Uy, manachisya yung fakangan. Pangay mamakatas kem singe kung kita la me credit commission talik wiyash ke panakan life alen boil lang pakan dan talik mataga 44 artikunan nge parang nga fakla siya lo mga luwangi kalya na pa malutut nge kat upele masapla siya ne may tas kala sum nakialuwe kat mo matkanala kat tagayin mo lala mo ito nakataka si Fepe na push our own envelope. Mutawaek. At siya sila rafu kaya. Katarani malan alash parang angay. Siyang ipasta matrupo masom. Tari likiyac maus. Tron siyang isom. Ustapang silom siya Srui. Kasi pinugtug masang lote po. Kat massive fun ng Christ. Syuk mo lasha. Kara katukag yung online ministry na angay. We got really give us nga o shrine them la o siya. Pangay mga kaya nga yaki ko na ka urik mga chat box and siya ka was nga. Well fancy kaya ka din ta kay ni alut-luti ka din chuk mo lalasi nga. Ngay sam ki nga sum na ko siya na siya tikin mo nga nga. Kumadala ko mo na suit full yan na. Naman full na kaya ato siya nga mga kinalo ko na kinsilela pa. Ay pa sut fuga dan direct magina. Sut tral. Nang ay pa siya misiyan. Asik sila siya misiyan ka. Kung dan na tral na, aspe color siya ye. Kasim na aso ye kepepola mo pangan suta. Paing. So on in lukum na nuktuk kemela. Yun kemela. Na pangan comfortable la ka malang si yan lang ay tarakta. Kung tiyakan fact mga nukum da ka nakialuwa. Lo swak pa yun na, emdanan tali, kulam tali. Ngati ka nyo imdan kaya kat kanalam malo, de kung siya le. Kat fashion ko malo. Palangan. Kumenon tayo siya ni siya. Where do you get that? Kumara uniformity nga, masap ngayon eh. Paano kung fact ka senatrin ngayon? Come on. May makatarang eh. Kat katirang makadilfa ka, katruang siya na, siyan pa imang eh. Kung yan na pa pagkadash ka nga. Kung kama ka din paraya, ito bukiyak. Fan peling kikiap ko. Fan natari peling kikiap siya nga. Peling full lawal yakingin. Pasi sir nga fakla mo mistilipan. Me, ano nga siyang kung tamalay nga pala na paingin ala. Kung lang siya nga me, lan ka tapay na akfasya ko. Nga tuwid, kadal lang si Kumdari, shoot na si Kumdari, election Kumdari, may pamsukan. Ngayon na naman matake purpose-driven lang ka ito. Fact, oro. Convinte ro iya siya ngayon, kung wipen na pen lang mo ito na kinfalfalin misya. Pagkatash kayo nga nang,
Na Kosrae Online Ministry katakan intervene when Jesus lewer makin gat na in sakak pakutin singa din fulla na ke mapayla. Kadila na akos malan kata na manas ngatte samramin mo mema tagat na napay. Tama pa makiningin na la mema may tasamana ngatte ilyakin na ilyakin mapaylan kata na faktiyak na sin mat Kosrae ngin. Oh. Ramay kumi ngalita inconvenient para katina me just think ordinance lo mau ta kana sin mat lalal funya lots of baptize kamnel we're doing it on our own convenience wangan sacrificial wangan hoya si mai ta ka akatina li auya ke lidudan na ke auto lo lan ship elan ship in shakshina agat ko flan mga factor kaya yes katini spread wine kakatip na baptize ke mga tikin I'm just saying kumne ke Good Friday how malal fung hawi Good Friday ngemit matahan nge ora shal lang tong kitalra I am statement nge man kan lainge na la chisa ship awon gosh ngai tangli Facebook la dalali ukwel tali madal shumon nge la shak na I am statement oy mit las ko sai mga man taga pakoton yok lang katpang kada kuflan with fake masing kada kufla mit nga around mit nga some government man din ka frete taga tuyak ka awisi mo fal that need to stop mapay na paya pang Tikin na tari na asid pa sum pro read Pacl nga taga ako lang nage Daniel saptalu pang makatukyala kay ngin nga gadat sum oret man taga well tigin katrala alu basam nit ausin na las pa ke senri taga rela alu nga fal ni wani nan fal na fal pelin moula pang kumil som na Devon Jack ngam tawe ke yet peljing ke yet area Dixing faalem, shuksi velang, el faalem, el me. El trucks. Kom de ka di Kosrae mange. Bangan. Ana den parken, el faare kapit af van Sessesla, el ka of lo dat tapek nga. Oy prostitution or Kosrae. Ay ila mawies patalik kom del flela nge. Mange likiyac. Amake me bangan. Katilyakin rose mange katina ilyakin mulan mit nga fakak na pa machijel ta fat na sin mit nga dal kain kindiki lutut kikya plan mit nga it's enough man atakom dash na bay finde gaslan god kate we pen a fong bangun mo bangit takala siya pangalam silipan ashmalan god ashmalan mwet namasi makatashkeng mana siwos masyuk mo lao. Kuloman lang. Mayen ashpe masibang mga apostasy. Mayta syola mata enfiten kola na luo mata repressima. Katipaya masingan ki katipaya katamay katipaya ma dahil misya tayo katipaya. So singan tepo singan kaya interna nga ifo po sini mat fashion T4 finan ko try. Top siya pa kate tepo iya. Mana fast missing inge. Geklangan siya sinjak mga siya kaya nga if all the portion ni divorce missing arch pre-counseling before during and after counseling abang ngam ta ke lutu dat fana ta ka tramram kin divorce ka tramram kin kan mga issues nga na counseling nga ita ka akketeyac nga kung ta ka counseling fact na Belgium del Merata, Molowo, Misha pa 2 years apart. Kaslan kat pakat. Pang pre-con, nga fact na pa example si mga latila ke lututang. Basta siya nga fact mo, erala counseling love ko kato. Siya katesik na pa Merata. Kan na yangal kato, tinasyo before, akketeyac la, talso na commit na pa Namasyan pa prefer niya na pa kayan. If yung kato counseling nga na sintalik. Fakak na pala, meron nga it's for eternally. Nika na siya mi siya. Awan, orik, wanay man na
me taga na kaya akong focus na kaya takot ay nyoklan kat. La me sikiyac kat le na si fin kong follow kensium na phone. Aulia pang masi mayok siya mit. Kain situation pa kan ta sama nange ta sakta. Focus la kum ke dispensation siya nga katin follow na ke akwaklan kat age mon mapatpat. Managawa kan mas na ke siyayin kasko ke one metal, which is rejecting, completely reject or malan Jesus Christ fin shaksina. Now with that being said, nga kulo malap ke you stir me up every day. Ngan esmak na ke masing aks ka. Inge na nga kala kong lang singa ka me malan ka tayo fast na at si pelia ke mwet nga sa naman pange attitude si man nga dinash ka nga. Fal pelin in wanin, fal pelin torkas kas agat taka fakak metan taka na ke Mulila. It's not the name of the church. Katui, relationship lot na sin Jesus Christ pa yo. Eving akan akalamyangan pa pangan tigin. We rest on Jesus. It's the superiority of Jesus Christ. Pangan online si Fesimit mga taga-pauno nita. Akollah may nga taga ni. Wanan mo kanta sano inakketeyac lamangan mo. Mga fakir, ako, Sir Magia, papa si Tamok, tikin jipel, sikla, ifong ate ko tral nga, fo, mikat ko tral na, but ko tral na kayo ko saya pa muli, Masya mga nukong, along si nukong, masya may siya nga nukong kaya, nga fakin la, so ki mga masap nga, akmanas, kami, masya pa kumdel, mata, akollah tinge kam dan ko chal na normalu Se tawa inge. Inka dal alo asyo defo. Temperature. En ko try na ra pa angen. Kumne nga fat na pa Kata pasta nga mo tina ini na kut nga vom dalte pangan akwa. Me akwa klan mai. El die Enji matafong la kwak singa ke Mweta misko di masif mga fak mo yen lu otolu to kay ni we uso tela masi elewa ye pe ashwe fin nga ko mange nga kom sumunia si mweta matlu si pangen mana kay wa fa ke klana in the line ke scripture misinterpretation singa out of context singa ililya na yoksi kullo nara parang afakin na kaya yasing tamat nga and then fast siyang fago mislot sa basing give me a break nun Jesus bangan give me a break may mangan na para kataka na kimatash kaya sige kumulo malap kumne cartel safe ko for the right time when pange we're in the last cut all the Ang avanchum na wala kumde uchak kingi yamen. Kan nga sana ko makom suan ketan tras kum du mayame mana mo taw kong lelo malu. Pia mo gula. Ya alum siya lipan. Elaya kulla laya me ketan tras ko na talingi. Kanta sana ko ma kumrana lang si Loman. Ang kata yes, so well. Papa nga di nag-factual La papa mo kan nekia kamisher. Sabay ang tramra mga tiyang ngap makin. O yun na wangin la masingan. Pakumangay pangan. Kunti tuyak kikiyapin tramram ke. Kaya bagat lagi yung tuyak yung na. Ta. Masingan. Tahan kumtawan mo na. Pangan kumina kulaw malap. Praise God. Ale proud abay sumble. Proud kaksakin kat ke mana kayo. Proud you lang ka ata. Pangan. Wait, kona kayong inkasao pa kadash ka. Kona kayo inkasao fell about ka na siya. Now with that being said, tingin nga shoot pala kung fact namin nga lingan ke oya na kayo. May class ko sa naman as kada transition na ke me. Okay. Gamalap kada som na ke Sam singalon ko ba Sam singalon ko. Sam singalon ko.
Oi, mana ikakta na siuman kung taka na. Chance yung wala na. Kung mali, wala kanong Bible, mana ikakta na siuman kung kaksakin God. Kung alle kung nekkateyac ki utisilom ke Great Commission singera alle na nga bless na ba ike. Kadata ka lut ke siyam na toko kadata ka nake kasha lowos makostikiyangan ke ka sifac como fakin gasha kat kaywange. Katta ka na lut-luti. Katte takay no rek professor mamma. Takay ni kasak malut-luta. Srui kat. Was welcome to we got fakak pel na kayo. Tarik mangol man na ke mama. Malas pamaang. Kat tang ka din ka. Ano kes lang siya kan mapay ngan pay ngan tira fake. Kulo. Fall direct lama belingat takan ki malan gata bange. Kadata ka nagi buksinga Sam. Nahin akkalemi na siya bukon ngolon ko ke pa palange. Las bugin masap lime kors papuk lime kors emet ke pa balangan. Na buka kon kors fani na ke bukak singalit kors. Bugin history pangan Joshua matnanan ka Ruth si Samuel siye Kosrae si Chronicle Maya Esther. Na pangan bugin me buk makatram kin na ke history lanen Israel na buk me kors emet akosta Genesis Exodus Leviticus Akketeyac Deuteronomy. Na puksima kadelutut ke musinge pa puksiak ikash. Kade konekta na singalit kosta pa ramam gune. Na pa me takan ke sopel singaul algosh na samel singalia. Sop sam sokas Ecclesiastes on Solomon. Pangan pugin lalmet ni make wisdom ka poetry. Na pa siya makadata na kemsinge na Pacl limekos patakongan Isaiah Jeremiah Yokshay Ezekiel Daniel Pacl akos ta bugin Pacl of let limekos na wan bangen na ba Pacl sa singalul aksafila mewle ang matangen Osya soile mo so batay Jonah Micah Naum apakak safanaya kay Sakaraya Malakai na ba tol ngulya si Keoleng sa siya nakatayvin na ke buksilal samngen Pafakla bugin sam elsi bugin on bugin prain pa pala. Reckless in mat pas kepulan bel na lelis. Mat Israel lo sorani praying rek magin kepeli na lulalos tok elo sangta inana in smusikle masamasla natalos. Nataklalan buksinge kaditala edalorela anan puk lime kospe. Sam siye neke samangal siye para la puksimetan na mana ke wa samram kungan el tantamant ka el tagain ikwe masamram kunja ke Genesis na angalun ke itngalu pa puksyak luan na kadeli samram ke ngana ngasiak laman in the falyang pena na ki me Exodus na bugak tolu samit ngal tolu na ki sam alngalia pa puksyak toluan na el lamayag ni Leviticus akakos yang ang kisiyo konkos el akakos lamayag na ki oekyak na itsiyo itkos kisiyo klamngaw el daga na ki me Deuteronomy kalmen Deuteronomy bas vilbe kalweni na ki Fullness minister lipa na ki me pailan pala na ki author ang ngawul kasi kita nag-span 1,000 silang fukungan. Rek maganyak language tolu. Pange me precision ge rek malan kata. Naki emos el tram kun me malan kata mo ana plumb line suko. Plumb line naki kain mesh karak mo baba yamato mam direct magin me tang sigian nge. Na ke katram kun samo akademiya kla Elena me scripture nge matakain pafakla all scripture is profitable for instruction. Napakalim ya kiluto mo dito fasing alon kos mo masamas na kay mo ita ka kingan lan ka
e ashipen du tima paye in kai in axiwosi en akketeyac oyan molsiwos na fakla scripture te kain me masalla e anna angenito pa fakla mi ke fakla chon ke chonchingol fastol ngolit ko relange kadetala ma fakakin masmosla payena netok it cannot be broken e payena netok ke mutawaek fela de ke saflaie channel system ke fakya e fa wangen e pa wan sipelma et tafung le makkalemi kenge nara pangen manuscript si doctrine si mga komendanta kaya e kadel pangon madingen kat sa to awok mwet makaslal taga itakyang na si nara uskat me kade samsam na kisam ngaya manay nusi na ke information la shala me anan samwe taga kata samin lalo samin kaksak samin ascent ke onin kaksak ke floklalo spabulon ke shoa utu chaks vide flokyak na ya fino na ke fino skoma ingin skoma and Jerusalem milos orela temple la ke nara na ke sam nga sima den da fakya pa anan puklal David basang men as in kaya sim da sil ke sam siu klam ngaul nga na phone na kade sampe nambo singe ke sam siu klam ngaul singe ke len ke me shunot ke akal no na sam siu klam ngaul nga itngal tolu sim da sil David pafin ba sam tolu sam ya singal siya ton ngol lakos angal siya finne lamngal siya ngol lume ko ngol lakos itne ulma nagait nga ulma saflay ki siya ko angal lume kos na singal lo sim da sila asap elba me si fin choir lal David finan Jerusalem na Samuel sa maslangan masingal lu kata si los pasam lam ngaul na itngal tolu na ke alngal tolu inorela sam singal lumal usingan natalik na alkurang at sa mas singal usin sam ngay pa angal luo angal akos angal limekos angalon kos falan ni ke angal ya nasulpa ang alinga lakos, alinga limekos, na alinga litkos. Na Solomon el sumasla be luosin me siam nga pasamit nga luo, siam siwuklong litkos. Etan el sumasla suko, pasam alinga liya. Na eman el sumasla suko, pasam alinga lalkos. Siam suko mamatay meta pasam suko lalmosis, siam yang ul, na example ke siam yang ul pa, Sam yangol fasingol fakla lusen mo lak ko mayait ngaw. Kat finchunal ngaw mensiwo siya pangan alakela tal ngaw fala mekat kanorela. Pangan sam yangol na lam ngaw akkalemiya kla tena kalem wangin papatama. Na tena ale akkalemiya klases mo sa sam ngaw. Central message lan sam ngaw pa praise ye the Lord. Praise through prayer. Pange me central message ma taga king akum from kun siam na pangan kata me mga kan me sang guest lag me tiget sum nag siam singolon ko saan na siam suko ma de from kun siamin kaksak suko na kaksakin ki me joy of fellowship na David pas mas siam suko staklo David pas mas siam suko inge next na realize ma lalal fong iki kat papa ta ko kaya nang unready na siya siyam sa kung ifakat fast na met pinga kain usipe ke Mwe Read kadinas ke sa buksifon nang unreline naman yo kalik screen na nang share na kat meta kain ike posin kain gasya yapeke nangan me mutawaek share screen na siya ke Samsung sa kuking angat na nalaman nga kilila me vakya. So, stanza na singa sipa kaya toto. Daf toto kalis ta kalme apa leyok. Ano kaya faka Samsung lon kos molal David. Fakla sipra na lalfungik ko. Na karingan niya may ugat
Ngallalfingi kom ta kom nien molila nasik. Nga fact na sin LEUM GOD, kom LEUM lak, mauna kay wayuk matakasyumme. Fakawo yan mat siya in sipay na sin LEUM GOD, may ngan lalap na sik tangayin walalos. Elos siya ke na syukat siya ya, nagikatstawa. Elos siya may ungaye pas na fellowship na. Ngay fatien na walalos na ramay kisya lalos, ngay fatien na halo na sinkat lalos. Kom LEUM GOD, kom makay nakatlak, may usulak. Kumesi may ninalak na kaywa, mola ka anin bom. Arla na wo magkitilom na sik, yokla na wo yan maingi. Nga kaksakin LEUM GOD, may nilko yung ganik-lak, Engan siya anin nga likiyac ifong. Nga pala na mo, LEUM GOD ila shiruk peli na kaywa. Ilap karan, wangan maifa mukliya. Kimaingi, ngarila na ingan asang kulo. Nga matayin mo misle. Kisipin kom karangan yaliki ka lan misye, nga aru nain kulacnsap kom. Kome fa tia siselen velan mat misye. Kome fa akketeyac na sikin genekin mol, ki komapkran na sik, insya karula na ingan, mo insyewo na sik nito, mapat-pat. Amen. Kataga ni Read ke Mwe Read, pray ke Mwe Read. At kung malap na simkat papa, o nakilu otomote, sapta tolus ngal me ko sakketeyac, kafindi ki Pacl John, Paing mas lalom. Ino na ki kumongyang, nakifoko, molta ka ke. Katlalal fungi ko, la kaslom pa wiowos, kipel kataga nutut kina, kaslom mutawaek korek maingat, Engan usye ekle innanaklasha, kadin mutawaek akollah na kalem singi. Kat ngushe siyum, ta kalem singi de fastikikat. Kat paba, Leila, kat met kulacnsap lom, met fakek lom, Engan fakek kaslom fall na kimam Sessesla. Kinim kat faklo malap na siyum. Amen. Lomalap, anaki nga kalimitari nga, Samsu kong makatash ka nga samsing olon kosh, eto ka samsu kong is a celebration of joy of fellowship. Engan kan siya sinsiye, ma David elakila na ki lalal fungi in LEUM GOD. Na siya mate me simle na may nakinon kya kanyak ta. Ona kita kalemi pelpos. Verticality singe. Ten nilang away na supon siyak singe nilang kangakom na singkat. Pasyama ta ka na keo. Na so kasa fin pasyama verticality ba delyakin na. Delyakin. Ma asam-sam kuna na so kasil ta ka te el horizontally karangan relationship lash na sin matlili matlal papanakkalamiyak nga nakisisin siya na kumalita na siya sinso ko pangan nakimasapsa siya lang gata ma elvak mo lang siya kat kinsyum kwewa kinganim kwewa na sudba siya masapsa siya lang siya pangmatalan loman ten affect yak sabat ki masapsa siya nara lakom alunge kom reston Jesus pa me katema me en si cross singe tatakan gyang men Jesus il tunche ngatane me da suda ngatane to kya wangen ma eva takamet tel katakol el pas superiority ana kya kalemia ke me takana siske buklani pu nara ke ngafa ko inge mama kat sam-sam kunya men fakla kasil na nakas na ki mutawaek. Nara ki kat sam-sam ki lalal fungin LEUM GOD singe. Sim la sil David mot kayak magipel sima opposition nga daka takan kisang kolala. Na tena specifically akalamiyak la
pelye David was convinced that because he had come to know and trust the Lord, na eashme kasha na kimulala na sin. Elkan lalalfungi kat papatamashin kasao, even in the vest of death. Elfinne lila mataka na yurol tagain me aksangeng yel na ki infalfalan mise. Nara first siga stanza peljiga cham kisama kikas naki oye lan met me tutut Bible den rik magun naki men own bang den mas stanza rat ka ben rik magun first. So the Lord is his portion in life. Naki stanza sin naki algosh lalal fungilal sin kata ilalal fungimo le longen. Nara ke first sin naki algosh David mutawaek in refui, el mutawaek in falokle, loeng na ke li, mama likiyac meta, na mutawaek calculating na ke maefatako. Na, el loeng na kita na, pange o yesimara, el kan convicted len kan takan lalalfungi, likiya lalalfungi lalasin lemkata. Na, first sinay mit nga kika treaty katkain lila analen summarize ya tari siam na phone sa gong karangan ya me okat malalal fungi kom na kumnian mulala na si na anaking afak kay Sessesla know and trust in the Lord na ora kikasing ni selfak keep me safe O God for you I take refuge karangan ya me okat malalal fungi kom tanian mulala nasik kom nian mulala nasik uskat me nakisten sa clue mafak mo mafak na sinlem kat kom lem lak mawuna kay wayuruk mataka sume na insing David announce ilakkalim yinalen na me yokin pashalala me la lalal fungi lala lalal fungi kat in Nukewa napa akketeyac nga fact na sinlem kat komlem kat la mawuna kay wayuruk mataka yurum me la mataka lik kamal palakin siwala exclusively trusting in the Lord shiba ilakkalim nakalman pa statement of faith sa gobalra lang You are my Lord. Kumbakatla. You, I have no good thing. Without you, apart from you. Fingom wangan yuruk. Wangan napay mapay wukan sikiyak na sik. Napay fakke suko siyam mga kalemia. Siyam tol ng lakos. Na fasingaw jingan el fak mo. Finne leon. Elos marsin siya ki wangan mangunelos. Alos siya akos lem kaat. Mawuelos inin na tiyakain wangan. Na, in fact, penake, without you, apart from you, I have no good thing. Napapakalimia kasamal nga lakos, pasingal sifac mo, lem ka din malayak la, lash, eto ko siya wala na lash. Sa akin siya wuyak at kilanggalang esanak. El tiya na syukya katay na mawu, lakaylo siya aramasiwas. Napauskat me na ki stanzak tolu ako fak mo fakawo yan matsi siya inse pay na sinlem kat. Namen kita ka na siya soya singa kat papel kat fakla illumination. Elita mana kayo katikat kiapel. Elita la fakya na pay insiyas na sin. Lina kita likta din Israel ki malutisi akketeyac. Elosarana lang sila losa. Likikine. Pel si fan na yagil dal takta na keshowa. Napukot nesel tagaw siyal tala. Na del sumtawin pakat papail. Long pasalo skitang falok na ron. Na long pralalo sa tang men
Bel si makatsun rock pada mo. There's nowhere to go but up. Na en si fan na main kan shakatyak ligid the dungeons ka peace makin flok na yun ka. Finne charma yakin da kisi stanche or shren kalem si ta ka kisi pat kisi stanche lang me. Pangan ray of hope sinkat me. Nara may nga nalap na si tangain wala los. Elos siya kina sukat siya ye. Elos yus mo yung nga pas na fellowship en. Ngay fati na wala los sinara mo kasi lalos. Ngay fati alu na singkat lalos. Nakatusi masinga na yurukom si Vena. Naki-commitment lakom na singkata. Pasis kat sham-sham kan piye nga la. Ifa kat syole. May tamtasano ka din sikas lankat na yurolos. Akat na for na kinakfalat yakat. Likiyac isi tao ngan kaya wash. Urekla de bas ko nakfalat yakat. So mutaki siya lala. May tapayin nan mo ule. Nara fellowship siya nga eh. Nga kumtikan wi kanoya sila chuta sa fellowship. Katikan wi met maalolo fellowship. Katikan wi met men mas sa fact mo katfin tiyara malang silan ka at katay pa na met Paing ka met ma tax collector nga. Si Feba na urek program lasin meusi mawuna siyesh. Asipela siya baka din kat ambassador lang ka din som. Pando ko yung mamay tayong cash na rin Jesus Christ. Kat met kwamit. Pasi sa lemil fact na sin met tumalutu mo. Kashik. Kita padre likil mo liya ka. Dahil yun na fact kasya mo wengen. At alakala nagpasasya. Kat padre fung na fon siya wengen. Pailang siya kakon. Sista na layim lang. Kat nara maasya. Wengen usre. Wengen met mo liya. Kat tanang na ke. Makime. From based on his commitment to the Lord, the psalmist described the society of friends with whom he was identified. Kung nakakuya met makungwi, siya. Sin kin met kumsang pray kay man. Kung dito na spirit fagkakelos ngayon. Siya ungayan na siya. Met siya masya nga convest ke makulukla. Kung di met kolla siya fin, met kolya siya, asma del arpurin elos. Na elos ngos la na shukya siya nga kalimye, may takapen nga tangli. Pasik yakel, ananayas ke, elsikin kya pal Peter ma, elutya ka nga, kat kakakan layan siya, namani pa nga. Na Peter lang, may ngan matalutyak na rol, Peter lang, fuck kumsang sita nan kya pa kumle. Umshafla, manita la shukya kata shikmaniye. Te commitment bangan. Na, pafakla, samis kung fakla, it delighted in godly people. Mwetlan God pa kumin surround yourself with. Pangan masima, me, ilus pa, alanap pa si selle, inge nes makindi malangada. Kat papel bangon met nge, palak kalimik eksuda singal ya fason gosha. Il bangon met plan nge, simatan vel matal. Il katlem dasi, naral mutawaek, Srila talik Israel nge intalik natal. Il kirela si nation of priesthood. Napafakla, ko simatan vel, siyak la nasik magayna. Kus kulacnsap ya oana met tol, Moses, kung in fact maingin na sin med Israel. Kinan ka fact siya Moses, kung in fact maingin na sin med Israel. Kuslong la pa siya sa lipan ni tuwa. Nga ka nila, el sol sisike, me thunderous, me pasyel ta ko, anat palalay na kalimya. Men, kadil fact na sin Moses. Moses fact maingin na sin med Israelan. Katfin de fakik masiwas pailan gata, we have no business wasting your time. Kimakumashkian.
Kung mintangon mama kumaskian, kasi kumdari, kung likiyapum kita liktuman kaile. Likina, ilosma, kasas ni masel, ponpe, ruksukok matinut-nut ngayon mula losle. Pila lalfung ilash bisingeo. Skinan ko, kalmian pa me, katwina inutam tam singe. Nara, couldn't surround ourselves with godly people. They are the faithful who serve the Lord. Nara pangan siya mamatakain akkalimi na Sir David il tekain endorsi len we kain mitma som alyalu kaalo na sinkat sa taongi. Para el likiye loyal dilal el likiye lalal fungilala yurin kat papa. Nara el fact mo kumlem kat kummakay na katlak may usulak. Portion siya masam-sam kanya kaya pange. Pafos sinigi algos anay may usu sila alpange. Nara el fact la kumesi may ninalak na kaywa. Makis penusu singan. Mola ka anin po. Mola man asin po siya. Asin mo Paul Trump. Lako lang tipor diya mo ita kaywa nge. Ilasyo rin siya. Yok na wo yan mainge. Well fact la. Arla na wo may kitilom na siyuk. Yok na wo yan mainge. Direct address siya mal fact lang eh. Arula na wo may kitilom na siyuk. It's a direct address to the Lord. Sami singilala na kil extol blessings ma tagasingkat menge. Nara el kapsha kat papa tomasin ka siya na ki may ususi. Napalak ka kalimiki. Samit ngal tolufos longolon kos mo. Sap na naklok emanuk emanasla. Tasak ta kadil kalak. El makay fun na ba ngayon na? How wonderful is that? Na syude fakke sam siyovok singalia. Vaslam ngalit koshma. LEUM God. Kom na pa ngayon na. Nga wulela ta nga fa akos masaplom. Pange total dependence, reliance silang sami singe. Ke el extol, ke blessings matagange. Syude taga ke sam siyovok ang aluo. Naki me stensan me goradak mo LEUM God nga pang na siyum ta kumin kasya kumnien mulilalak LEUM God kummakay na pangayin na inmol siya lele na sikum masingayin inan sikum. The Lord was all he needed to satisfy his heart in life. LEUM God makay na nara siya may usu silal nga. Beside his portion, and his cup, the Lord has assigned him a delightful inheritance. It's so delightful. Nara ba akkalimi in the kaksakin la nga kaksakin LEUM God, mwenil kolin genikla. Engan siyanin nga likiyac ifong. Nga pala na LEUM God ilashiruk, pele na kaywa. Ilap karan, wangin ma mukleya. Nara keli na kishikasak, ma me, ananas shikasak ma urekle inkandiyak, na ke ilpalakin ma. Fin pa shikasak na ke usua, kaksakin katla, saflayata na one limit ke portion siya singat. Likiyac el fintaka na taka na yorol, na kat papa, ela kasel na kasel, narilange, nga sum na yorol ke fung, kilena pengaski ang shamsham na siel, mayen el pae usi karingan yaklak, inwan melokalok taka na sika. Napanganib simit ma takain akkalemi la me David el takain mukleyac. Mayin ilakile na kikasinge bless na ki blessing el rela mayin si wolal nge na ki me
nag-praise, nag-kaksakin. Pa, may ikasag-isam sa kong eh. So because David knew that he would not be shaken, na pa akketeyac mo, ilasang manilaling kasha mwet, at ye slice ke, ilatie pelela metin muli na sil, dalan fakkas kigiapline met wangen meta. Na kishi Paing the Lord will preserve him. Lem ka tele tie ka in Sessesla len sun ko na oye. Pafak mo kimainge ngaru le na ingan in sangkulo ngamatayin mo misle. Masinge ngakan fak na si Oasr pel sing akum ka convicted in the word of God. Taka kananes we are na sin kata. Eas matakan kisangkat. Tajakta kata konak mulin misle. Kata process ye mange. Mange taka na siyas na kade okay. Kaya masinge pange. Anak din si del chess. Ang masinge kaya pange oralak ge. Pange mo Sessesla akketeyac. In mo si harmony misle peace na sikom. Nara kisipin kum karangan yaliki kalan misye. Masi mga kumatasyang ke pele na kayawa. Misye singe. Siya kada sunba na. Ora ngaru na in kulacnsap kum. Kume fati Sessesla in Finland with misye. El convicted assure na paila kat papalawelal. Nara fakla kume fa akketeyac na sik in kenekin mol ki kumapkran na sik. In siya karule na Engan mo in siya na sik nituk mabatbat. So David was assured that the Lord would preserve his life even in the face of death. David ele tala lemka dele lielem liang mo lala. Finne lapkaran na ki misye ka mata ko inaksang engel. David ele sala karangan yak pulan God elasang alek. So he rejoice. Ilala na kalwin ilan akketeyac lapaningan lala. Mayen God enabled his body to rest securely. Katapel la siyang alek, manulin kain matawaek. Na matawaek sila ngayon, finnash kata mataka, even when he confronted with death, elete na likiyac. So, the reason he could rest is that God would not abandon him to the grave. Katapel de kain Sessesla, Nukewa na elfinesom na ingalyaklala. Mano le shekna ekin siya mano matal may tiyakalawi. Na kisamsam kanya kangan nakikalawi ya. Katsamsam kanya naki may fat na katok. Mano ay kalawi ta siya mulin ngan singa tekain. Me, wangin lefin mwet singan makat akollah. Ilan kayo ni small. Mara, kishi Paing David el sifena fact na kelmo el siya mano matal. El siya mat kulacnsap lan God. Pa akketeyac ki stanza sko aktolu me akketeyac lang mafak mo. For kaya woyen mat siya in siya Paing na sinlem God. May ngan lulap na siya tangan wiowos. If he took comfort in the fact that God would not at that time allow his body to die and decay in his grave. Mga akketeyac kaya. Elfine misye nganal emo itak naki moul sisya ngakom shamsham kun ki Sessesla akor fos singal toluge singal akor siya wangin in pel siya amange ikeklan ganda shamsham kundari. Na ba akketeyac God had caused him to know the path of life. God had sang na sil. In kenegin moul, len kain mutawaek, tapan may likiyac, la arsingan yok ki arslan kat papa, kipel ma elasherol, kipel fasher, finne in the face of death, manuletena,
me sum nagikalawi. Kung me fakalim yun na siging kenikin moon, kaya kumapkran na siyuk, insya karulan na ingan, e mo insya una siyuk, netuk mapatpat. Na pange, first mapidel, shaman ke, urek maluo, first ng lumekos ke langol, alkos ke, fakaklad pide ma, kilanin Pentecost, pide, may tapangon mo, kailan, talo medal Srui. Bakit pesi mangon kat, pesto the bond, a believer, skinan ka, meke kumlang siyan, kumlang sin walya kikom, takleros nga game manang evaka, kakumlang sin anlan katinanin kom, talik sin dumas kum galye, kum proekel kaile. Liye, kilinin Pentecost, na Peter relakot ni, kisam ko la David kailangan. Ta David ilfa ko ingikel, ngali lem katye matagin bel na kewa. Kiapkran na siyuk, ngay fatye na fush niya. Kim maing ng awila na insiyawo mo, kastak Sessesla ke Engan. Mensis nga finne mise, nga fa insiya mise gespin fin shaklak. Mayen kome fatye na, Sessesla in fellan met mise. Kome fatye lela met kulacnsap arulom, in kalawin kalyaka. Kung fakaktarin na siging kenik na gimol, apran lom na siyuk, efa nekkielagingan. Napakalimiyag pa samsing olon kors fasingawul. Lang faklakishipin kum karangan yaliki kalan mise, nga arunan kalansape kum. Kume fa tiasiselen fallan met mise. Poli layepe, orek makun, in sham kun ke pelsimal sham sin, met besidia ka Antioch, na Antioch lan besidia elma, pole met mawela leltal, kalsom, pefus lan, lena perka, sisidian, Pamphylia, John Markelta, flok le, perkale na Jerusalem, ildasom perkale na Antioch in Pisidia, kulacnsap, ildasom na iwen lolngo ko, mata. Tukun ridiak tari katamasa plan Moses, katamasa masla, lan met pala, met kol lan iwen lolngo ko, sa palakas na sildalafak, met lili, katlang sikosin kas, na sinmweta, Finoshkasin na kaya lowos na sielos. Poleltuyak, shalak Pacl, mweta in misle, el mutawaek in kas. Message kin sham kunge. Kel mutawaek in sham kunge, elorek makin kaslan mit Pacl. Elorek makin mafaram kin ke, me lan Moses mit Pacl. Oye pe na kisam makalimiyak ne. In reference kun na ke mama sham kun ya ke mise emolyak lem resurrection malos na kalim ke na the policies ng mutawaek ingan da ka mutawaek na ke experience na David katfin mot ka na ke katli timeline lan may samsugong elash ke Old Testament mama shaman yak na ano ni kekla experience la lendok liek ke misya molyak lan lemdari. Nara ke preservation si masikyak mga shaman la finne el misya in kelyak la manol ete nakalawi siya pasamram kanyak fakla. Preservation from decaying grave is the idea behind both David and Jesus experiences. Experience tal David the deliverance of death. Ilan desyuno nga yakimisya. Tasak ta nagiplan lem Jesus, el nemisya, dahil molya. Kel molya ka, el become the first fruit. Nara kishipesing wangin mataka, no threat.
to David because he enjoyed great blessing and fellowship with the Lord. Gershpen siesin sielal yurin God. Shamram na silke fong, shamram na silke len. Lame mamataka in the fest of death. Siamsa kong akalimila. Elitala katel wela. God would not permit death and the grave to interrupt that marvelous fellowship. The likiyac. Na ba me akalimiyagin aksafila. Nakimur nanaksinga taga na siyesh la kadel de kain leila misia in kanaus la siesin poli lorek magane shanum gun gelata la na sin met Corin ay ben na sin met Philippi na ba el vak ki Corin do Corin me ko shal ko shmo ngasibir be fak kataru na palaik kena yok in fastiki manov las fela som na yen chirin lem el should back kalemi sin church Philippi mo ki Philippi si vastongol dolu ngani kanline marslon malu inge ngakena yok tang ein som nigi mol singe am da in Christ se paingi masima olena wo na sika kadita kel Paul ki fellowship singe el fakla bemo kinga mol fin fela ngamatan singe proy ngamta proy ke wosne anangan wi ko wospenain manom da sisin si bangay mal fakke proy lala na fakla ilange ngaita la ki pelsinge fastigi fela singe ngaita tari langa sumna ye apa fakpenge nga kena yok tangain somnigi mol singe emta you're in Christ. Siya paingi masima alena wuna sika. The akollah minister libana il tagay nakkalemila piena pa priority la koma. Ngakom lang si akflat si somsi na mawingi. Na kadefine ilaspe nagi Christmas as we go down the line kikade somin connect na pa kadem tawagin siyakla ka paina alamil siya na kipen Christmas ka Paing all of this ibangan kastan ka tayo ka kade connect pa mangan to tarekta kikat shamram kinalal funging this expression of faith ki fact yok na kayo ki lalal funging is possible if kakat kan fact mo possible mo in Christ il taga katang la misa tari ikatang la likiyac tari el molya kel pa first fruits kel mutulle eta kasya kya kel tugun lentolu na pa taga ki gospel la Luka el taga academia ke Luke longolak or fason kosmo el ti oshinge el akmolya kyaktari esammal the fact na si was kel mata kelalie molya ginpe in pa fako si umit ye foko kelos mamtulle ona ki akademiak na etaka pe akademiak ke si college kan migos longoul inka in taka tau so po si magat proikin moin pangi masi magat akukat tanake makademiak ke sitos tonika sapta akos fasingal dolun ke singal alkos mafakmo tajakta siwosia pa Christ lak molya kyak ligimisia. Siya nga siwos lang siya misya molya. Ngalal fung imakat na kayo. Shkinan ka masi katarang katamit supulas katamit ng church sumay nga niya nga talalal siwos. Kumita fukyalal siwos. Kat fact na mga intak wuyin siyan siyawan. Masi makadin faka pa kakumakula. Man matsi pa ita akula lao. Akat sumta sugar ko di mange. Kipeli na yung aning elan siya ta efo elitawi el church. Give me a break. Kamatsi ka ni sustain nga na pa Man pakanan matan church may tawi lepe. Ka akmasala yung church. Katamit nga ten akmasala si perlape.
Para nanan kaya kilta ki kusrupeo. If ko, masama ki mange. Mesiara, epemele ki lange. If de facto ma dan si bange. Il facto si le prem epemele si ichepa. O masi pe chirara fact bange. Bange o yen payak siya. Bange o yen payak siya. The Mr. Lipa nila ka samsam kun. Matalal fungi. In kargan payak la. When si mit maurekle. Kipelon le mapa. Sikiaki kana. Go fikle wine. Katashke Chris period. Go fikle wine in academia. Celebration in kashaw. Nara epimelik. In fact, Jill. Eprem. From the fact lang tayo si Kyumbang. Kung nakano siya mayata na siya. Fin ko mas ki oya siya nga. Mayata patat na foam. Kasas na run lem. Lem talayak ke. Slak luk. Ano kun na laoy. Ngamin nga liya, mayat nga rin nga kawawope. Kasas na run lem siyak leme fala. Masi el siya kipaya ka pa. Mana na sin matlungan si Fena. Matlu mapayak ngayon. Itele palain siya wuwusi. Harsh may sang si makadil sang na silos. Mana kiwa mataralikin payak siya. Il mapushapas siya. Wangin siya wuwuke. Nara, piyakalimiyak mga taka. Nga kumintala, matalal fungisi. Itala, march matulla siya. Hasta kakkeyac siya kalyak. Ana ki flok niyak memosis siya kalyak lala. Katakan ki Samsa konge. Samsa kolon korsho konge indaka. Ikes lakainin. Ngit magat chap biye. Safashikin met. Kanan safashikin bagat shon moti. Kat pule siya ngit sari. Samsa konge takan ikes la. Kasin kaksak. Kaksak siya na ngayok. Inakkalimila panlalal fung ila siya kat indikiya yun lem katapa. Nara. Ipsila kumgenge pa. Ushu siya. Ushu siya matakana siya. Ngayon nga kumin. Il siya wawakun. Siya sin siya. Anak akketeyac likiyac. Faith in the Lord siya. Na makuna kom. Trivial purpose la koma. Paing likiyac. In likiyac. Lalal fungi siya. Nga kuminte. Urereyak. Nga kuminte tafaefe. Nga kuminte. Ara ka din metlan ka, tafa niya siya din, lomaluwe ka, ki ministry la siya, at tafa siya naanlik. Faith in the Lord siya nga, akkalamiyak la, finne ka din, futen mustard. Na, kung finsum loang giftin mustard ada, nga matao sindu, dungulma, giftin siya pa kanralaon siya. Nakalme mana shishik siya finne ka din lalal fungi faklagan move mountains. Na lalal fungi siya nga finan yorosh. Na masiman yorosh nga makat lalal fungi na pagkikalan ng Jesus Christ. Katawa na David, even when he faced great danger, ki opposition lametagan kisiyangkat, katlong yan. Pangay masisam sa kung ito ka, ipkinak kumkean pa, nga kuminsom, nakikastan ka, in o kakatle, kadinalak ka. Na inge nakikat ka, taring pwede nga kumsyoke mo la siya, ragigesa la siya, nga ingan kinsi, somsiyon sa kulal, na shuwe, tigil shuwe singgetsi, for fasya singgalin. Kalim lalal fungi lasha. In kalim ki oya lasha. Kaya so maluin Wednesday kusaklin met siya dalan. Met wangan met ara. Nganik tayang nawas siyang song. Finwangan met alu. Masyo ang alu. Ngauspen akot na kasum ki si Henry. Finwangan met alun si Henry met. Nayalun si Henry. Tipel ngati ordain niya ki inda wuk. Kung di ka na ako siya klamsi,
Likiyac iti po. Ikiyan makalim, closing in the gallon. Now, kikataka instrument gasan gata. Laila ka instrument mo itan malalvungi. Nakata na sol si imak mom. May tamalakon gasan gata. Bangay mga kumenan na kaya. Alam sili pantigit from you. Bangay siyam sigong eh. Gulo lang nga sama klang siyam sigong bangay tikim singi. Nagla, wangan. Siyam sigong langkos. Tiging kumde, no chip ang aspayon ngan, inkitin pang nangainan, disconnect, meto, namnas, nga, ala sui kaksakin kat ke, siyam singa non kos mataka sipe, akketeyac, inge na pala, katingan ke, may Krishna nin sa ingan ke, aslan kat yoroshin pel na kayo. Na kumde, nga sipe na flok lali, manapay sila katisustek ang online kat ka. Like that. Wana in ka trasol na Paing. Wow. Sessesla ka. Sessesla ka. Wana in wang Engan in kat. Nakadasum na kaya oya matram kanya ngeta na. If ka del we got na pay ka dara na pay ako sin na kaya ako klalo. Na may life ni na kaya wang afat na pay na. Katakali Great Commission chingan na kaya siya ordinance maka tram kanya na yok siya lot so pa siya baptism chingan inta ka kaksakin ka dinak lakat ismano chingan kop chingan kat tili otyak ke mol ma laimelu siya ke wan natal ka kadal siya laim Jesus Christ kat mi siya molyak insa siya ke connection siya mataas ka naman siya matalal mo kaya na pa oye chingan na vingat le oana kayo wala finan Kosrae ni masih ingat interest kan. Kome eno kon kisensya ki. Mana pa sila kat punta kaya ako strain last na kaya kuklan kata. Kome mana yok siya pa eno kadin siya ikuya re-examine siya liya lang pa ila katash kaya kuklan kata. Kaya kuklan mwet pa katash kaya. Eno kadin ako lang. Matlas Kosrae kadin kadin ako lang nag-flock siya. Flok tay shusta ke ngan kat. Nakatakos din na kaya ako lang na kayo. Tigin nga siya aksyon masinga ke Abraham. Siya na si singalit kors. Ikalyak lainel na itakyang pe symbolic na ke wala yung langkat na siya. Simple singan. May singan. Circumcision. Or Kosla siya. Kosla. Circumcision siya pa symbolic na ke wala yung siya. Siya na si singalu. Siya na si singal migos, siya na si singalit kors nga. Nalito ka renew yan na sila isik. Renew ay kina sila shake up ka, siya na si slongolan kors makum taka ikoy ka tuste. From no dia. Taka din kalam ka la. Simple siya nga. Taka tukun. Abraham made righteous. Kadin sila na tayo mo, she was your own. Man put his faith in God. Na fata ka tuk, akollah ki singan lan laliki akwaklan me fela singa. Na papi na nga kung kataka for lauliak siliga kikat according to if Ephesus sapta siya for singal dolu singal lakos ka Ephesus lo for salkos long liya ngamman kat iliyak na inkat kat mutak akwakan kat na ingena symbolic na kaya oya si mahumat ka nga pa ordinance lo nga is bread is cough, is cup, is munun Christ, is cup. Siya koran singal siya nakatakan na Great Commission siya na fully submerged, fully ilyak takaliki ko fanin akalimye. Misha molyak. Misha molyak sa siya makat asket Jesus Christ. With that, man siya matlal fung mungkin. That's a big difference. Long matching of that. Man siya matlal fung mungkin. I think by one lad fung ni, kung memang tak ako klan kat mungkin. There's no reason kung memang tak ako klan mwet. Ako klan Jesus Christ mungkin apa kung memang tak ya. Na siya pa re-examine makadash ka nga. Alda pos, oya may taka akalam nga ito. Ngan fak mukul siya nga. Inay pa John MacArthur. During the COVID-19 pandemic, state of California, we federal government, I shut down your church.
John Mark Carter lang you better shut down me first. Hey. Kung niya bang if kung tirala ka mo singa 7 years of tribulation is 666 singa if kung days kuma. It's the same concept. So ilang shut me down first. Tena kauliel. When impel chang shut down church na kayo kayan church fell no fun na kauli. Maka policy masap may declare ke federal we government state at the state level. Basta singa mo kumenta kalia with shut me down first. Kalme unia we kumfa shut down the church. Na basta si penangay pasumra lang siyan na kayo from 79 ngay kesla and in peptide sila mat na kayo follow this guy ngalien na pala. It's one of the unique guy in the world. Meke matulal fungyo. Bukul siya nga top of the line. Mutake masing fa niya lamang na kayo faket kaslan God. May tolla lain na kayo tagang nagkakaslan God. Sessesla kang ngon. Nakain man nga pa yun akong syuk. Ukayo, inakayo kom, kain sila tiging interest ka nga. Kung tiyan na, panay faculty lang na. Don't hang out with those people. Don't let other people pray over you. Makumteta. Maninga, kat isu siyang nag-online God. Kat universally, locally connected kayo rin meshing nga. We are born again in the Spirit, the third person of the Triune God, God the Holy Spirit. Okay, yes, Engan, kat alis Srui kaksakin God kaya mana kayo mataga ikek na si kum misenge nga kat ito ka saptaluo katenil fale ngati interest ka dito na fast na mit na kaya saptaluo singa nin oy lang silang kat kepel chipen nga lito. Betas ko sa nga ina sign nga venan sumrala masing nga interest ka take over this time that kulo malap kaslan man nagawa kulo ke kasing akketeyac aslan man nagawa ke belchinga na manas karangin ko akollah nagaflok man limo wat kulo malap tigin sisak lu kaya nga Met ona lumalap ka sa tayo mo pa kulo malap po eh kumne funa tira nanak nga lakan ngamta na ngamta fosek pen akum taga mo katilikes na mga dintalan na kayo. Hey. Paing na kung mameka din taka peke ko. Nga pel na nga misa la pa may ungaw re ko tapos siya. Wolacna pagipapa lang Bukod yung on course, kulang malap. At tagayin mo fakak siya kat tama ka na John 3:16. Kat kanita kalman 3:16 ika nakatita na pa Revelation. Kulang malap. Ngali mo Ikaw na pro, fintra ko ni Kesta Peko, may dito din siya mali mo sa fadle. Ina nga daga Peko. Tapan, pro. Ako, pro ka. How, kulang malap. Kasas, katpaos yun. Oy, kulang malap, tigin kulang nasinmat ko sana kayo. Kulang malap. Kasa malo si siya nga Ke may kiti mas ngayon naknas katsum na ke chat panel agad hindi kasa makudusi ngayon. Luo Garasi mit nga taga royalty kinalik sa church, lukor and limekors, singal limekors, ano nga makapash? Wulas din guys, mga chikili limekors, singal itkors. Pa-fact mo, staklo. Kasi mo day kapasyang na sin Christ, elsi mo sasya, mamatawangin le, masasya tako. Klomalap, tigin, Alexia, kikasya siya ngayon. Kat fast na kimasilangan. Tamil maristo siya ngayon pain kumpe. Amen. Tamtel aldea isisaki John Dole was limekos. Kat sumna ki babal nada siya nusi inkasya kat. Klo kikasya siya ngayon. John Dole was limekos siya ngayon. Yung nga tawang lagobdel akalimipe. Siya the book. Nga fact na pa yun assume, siya may delfintie, shoes na kikof, Engan, ikof na naiyak, na hindi ko sa island God. Klumalap, lumis tilipan akollah ko, wala siya from lo taki, fact si lumwen, sa kluk nga, tafong le, istababalti ko nga flokon mo, na, tuwa na assume, damdel for line, from lanai, kaksakin kat lang lang jinjawan kayo tamlilens
talikan. Tamil Maristosie tuwo kaksin LEUM GOD ke mol lashkewak lamalap. Tamil gloke takaan pe. Tamdal pe Rosie Thompson. Amen. Amen. Lamalap. Tuwo penasum. Tiginalik siya Church Revelation longol lu. Fakyak longol lu. Fas longol siye. Engan kashakat peka din wiyata ke. Longol lu. Fas longol siye antagafako inge. Langgalang lan lem Jesus in we met lan God Nukewa. Amen to that. Na longol luo bena singalay ko singalya tandal sebe yang strong. Singalay ko fact mo itbay sapta longol luo ke Revelation. Nga John mafak kasin bulilak in sen ke kanalos nakewa siya long kasin balain puksinge. Katena mwet finlais la kasinge, kadel falais la mekay na sil, kaya may lokalok na kayo ma akketeyakin puksenge. Asingal yung fact mo, katena mwet finlais la katena maliki kasin balain puksenge, kadel fa esel lalakael, estalakael mainsewo ma akketeyakin puksenge. Efa itakle iplal, ke fako ke saklan mol oye pe ansel in city matan ay glamalap tanda sepe Professor LEUM GOD lol gila tanda cheni tamlel Tony Lifay meto an kosto ngol tolu fossingan pa Nasikias ke faktil tamla lipan na. La kom sol siga me kom som nagi malan katmet. Me to an gosh wastol ngol tolu at som nagi at injud pa nagas maganya katke. Kulo malap tamla ki fassingan. Akusin nan gamit managit ako sa LEUM GOD. Malang silal. Nailfa esot maingin na kayo na wiowos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kulang malap, altoni ka defas na met, tamdad Betsio si Thompson, meto singa ulal ko slongol, bumasinga gara kate archive ye samye fasnge. Meto singa lal ko faslongol daga na shares, induti kat fako inge, ta yen na kayo ang ma-osmet luwa katolo taga ni inek, afa wala lospe. Kulang malap tamdahil, Amdal pet ke vaksingan na amdal bibiluan Carter proye kelos ana sap metngan ene na kasha pe elos digun lalo se kasha fakya kish ben judgmental lan meta Jesus never give up on his ship kulo malap ke vaksingan kasha kat kewa na kasin kasha pe taga yurum damdal chani kulo malap te nukla sa pailya in siyas. Pangen, masi matsaman ke kosta sige circumcision ma me require ka na ninayak sindalik din ma-choose nga gelos len akal ko siya. Na kosta singan maxingan pakkalimiyak ke sikyang sila prem ke singalit kosya. So, Ashma si Besaya, constrite of the heart, circumcision of the heart, kadinaknas na sila in siyesh, Sessesla 11, ngaliki. Aklo malap ke vaksingan damdal chani. Tingnis mira parni, lem Jesus kos mo kaya na, aklo malap. Silba masinga taga room, damdal chani, arlena wala na in long gas, dalal, Kulo malap ke ditina usi bela damle lipana. Besta ke dikiyosi kulo malap ke takaluman amen. Na mange mataka ke me fakek nakko exhortation na ke me emphasis ma lemistili ba nila. Oh hallelujah hallelujah. Kulo malap ke kasi ngayon edify kat kaywa.
Pangay wuyak kaksak magat samram kun kisam ngay. Kikatara na sinkat. Nakulon sinkat mengat mouthpiece nagatapam ko nagastan kat. Pestagati kiyosi, thank you Holy Spirit kima kumsang nasin mwet kulacnsap arulom eldalin fakek in longyak kulomala. Apana tiginalik selwak ngay amen na amen. Pesta kumbakpe. Tiginismira Barney kulo Holy Spirit kaksakin ngan madalan God. Nemarstila from Kona to open assume kulo peki symbolicness ki magumakkalimyenge welalpe tiginismira Barney amakumas Florida vinbay kumakkalimye. Pesta gadi kiyosi wow praise the Lord kimulash kulo nasinkat kimul lomdel falin shamanyak mapailan God. Mapailan God ay nanakkalamiyak. May malan God pangat. Tema kateore kutlelgin. Wangan si maifa ukunyakle. Apa na vaksilom mwe ni besta Kathy. Amen. Tiginis saklug tamday sebe yang shrom. Amen for preaching the truth. Kasha si patakange masil damlel tigin Alexa George. Si Peter Dolu faslongo ulsian katsum nake kadin kan kanilo lake katikan profess mo kaditama na kayawa si Peter Dolu faslongo ulsian takan gashakat fako inge kofsinge akalin yen peptais amen siya pa may mulala na wiowos in Paling tawregin ola fok ligimano Erekta in may siya wala na sinkat kisulala pailan kay simay. Masinge molikos na kisipensifin wolacna Jesus Christ. Lulap, amen to that. Kafas na met. Fasibe pa kumsinga tigin. Ginalik siya. Metotolo. Fasinga ulangos. Metotolo fasinga ulangos. At sumnage integrity. Tapos kaya tafanam data nagebang kulomallap kikasha lowosa. Meto tolu fashingalon ko shakma tukun na chil baptize le elochakliki kofa na ikekla enin kashaw na shel Engan lan God o etime oana siule o tawi fel. Kulomallap tikin kada fashnamet na ke sipe oyema likiyac ngeke ako pangay siya matako ki Pacl Peter urek maluolo tolngol algos Peter el faknes selos kaisiwo senen for laliki makuluklal baptized in Jesus Christ na makuluklo was piano nakmanas na siwo siya ko was ace magitilan God kingan madan glomalap tam dahil sebe ki Fossingan nakes maginikat pe, kikas madalal. Tiginalik selvak mo, praise God, brother, preach the truth to be told. Hallelujah. Tamdal tanya may cry, glamalab. Amen. Na masinga matagape. Oh, okay. Solo na stili sipe. Preach baliban, gulo kaksak na gawa na sinkat fulat. Gulo malap na bangaksingan matagoy room damdal chani, tiwo. Kate na may tsala lalfungi, baptized na famol, elosat ya lalfungi ki fa likiyac. Mark singalan gos pangan, sigilila ki Pacl Markon gosh o si sakluk singalan gosh saap to na siya lagi marka bangan Mark singalan gosh katay na mo siya lalfungi baptized na famol elos siya diya lalfungi fa likiyac glomalap kikasya singan kat sumna lang naral tandal siya line lokak singin kemol wowo kemelitu wiowos matuti
kikasin ko lulap damdal siya tikinalik siya mayroon ba masinge ifa kanikoti masel som gifung ifa katielen akalimila elorek malsin mwet pero si wiyala siya yan tialien il kalos le bana kung fakngan siya nga matwil nga hindi la il mat samat sipe il som inge siyak sinlem ta masima yok kadinito pa men napay kalmiyen faksilan lem ngamalan sin pa isusle na fin pa nga ako sustain ngaan na ifa ko oye so waya siyak na kayo nakalin yakin ka panchin siyak si mata ko nara may mystery siya nga ba yung nagla mes napay si ma ni Nicodemus il siyak sin lem kadetala in si fil pa isusle na pa fakay isusle la siya born again lakoma masinganan machin siya na the book tigin Paulin from lanay duwa kaksakin kat kimolo mo Claude tamlel duwa kita kaluman ay talao losan me el sinalgikat preskat damdal there is suit church duwa pain goos klamalap pe neighbor lakpangen diktan si wiyaskin klamalap neighbor pelakpange northern for it damdal prokila Nathaniel duwa nakatsomne runmet si wiyaskin kona tamle missionet lik lomalap kita kaluman duwa pena si was kloke spiritual food na misengia me nange pasak na fashion tamlen launchin God nga pray pangaliak mga si taga yurumwe damdal yay ko asan kada pray back sa fita taga nilasya kulomalap na sinkat ke may kite na yok sige faksi na tuwos ma katli ke may Facebook lowos ange main siya si bangan ma amdan kiya ka alafin siya ginasnatas ta kat pabel sila lang asin met makandi Engan nakaksakin kat ki magitesingan lamalap katsomne lanay fin bay lanay bange damdal tamae and sikra tuwa na siya waskayawa lokaksin kat ki mulash ki kat kanchvil siyesin siye ki kas mulla glomalla o yana wo si bagat lifestyle sa si bangan na sikte kadin da kalen na kewa kadara ko shai katakate interrupted ki mul elya lash magadash kemshin damdal pelo si Thompson the two walk lokaksin babalang ki mulash na kewa kulo asumdal kom Kosrae Online Ministry moniakin faka kikas mulal asin nagaywa kaksakin babakat kiwos kulo malap pe ki ashlosan inge kos usmama ashiros Engan som befaka na circle lowosan kat kaywan tagayni ke crit commission singe the Marcella from Lana Kona to na si was club na singat ke siyesin sila kulo na singat ke silen sasya this is the day the Lord has made klamalap tiginalik siya ngan pakpaglon siyong ke in direction long ke kasalom nge to na si was praise the Lord God Almighty ke silen sasya tagay ni Sivil Luto to kasmulan God. Amen. Skatsom ne Texas tigin makil. Tuwa aklo ke silo tuwo mo. Katap na gombe tigin makil. Kawikat pe ke settea Evan mo. Kapinis Henry. Kaksakin God ke. Na kada look forward to it. Nangama pange top sige siyak sila tam nalipan. Wala na singkat twin sister siya. Hallelujah. Klamalap ki magitewo mo. Aru, tuwa na siya was kos matkewa. Aru, klamalap. Tuwa matututwo mo. Na mat si matakay mit. Wiyash nge. Tamday Kenya all the way. From Georgia, Vinbaye. Klokaksin kat kimul lash kewa.
tuwana shin tuwana ingen lulap tam del kenye aru pelom galen Nukewa wikat sisin chiki kan gastan kat ingashikat nga padati nga chikili nga nga pulesha kasha makusra lang ne Nisiana Albert lumalap to open shoe na pukshi malaman tako manik lagi makusisingi pa fakkiak long luo pa fakkiak ala na fall na magat matayang katin mutawaek ora kilan dito taka ke Pacl Daniel na fakkiak long luo fasingal fako inge fasingal an fak na siya sinutikat ma il fak na siya nimet look may kasin balan puksingi when upkran ni pelin sikyak maingin na kayo. Amen to that. Pa on folium dash machine. Tanvel line matanvel. Show line show. Takumta. Tawag clean ko Kosrae. Kulamala prescott kema ikekla na shesh. Yasam lakad ili art die kulacnsap. Kulamala kifaksingan. Constride art laja ba ili. Natiginis mira berni. Pangen kamen jafta si Masha, aske ipru, sapta akos, pangen puksima Hall of Famer nge taga bagaya. Ipru sapta akos, fasinga ula akos anda ko inge. Oshi metul filet len alash. Jesus when na din kad, siya sumdari na inkashaw, yin kad ilashwe, ke mainge, lela ka din shuk ke kalalal fungi siya kat fakakye. Lumalap shukye lalal fungi. Lowos ko beba tagangan. Ke kasha na kayo lowos ma taga nga display ritken fakken nge kadin pray beke inike klabe kalman yokligi ma nga ritiye. In kasha ka din ukakat lagi kastan gat. Pangat shiftrapin taga nilasha. Taga sisin sikin kastan gat. Taga ni pray ke mamasha. Akademia ma aspe ke akademia pe ke isustelan vaccinatal papaasan na yay ko ngayon. Main siya usin na siksifena ngan wiya nga nakke. Elo singim da kaksakin kat ke unlalos nge. Ngaliyela del sangka yelos ke kaksakin yan ka. Nakimasi nga sikya ka nga, wow! What a blessing! Alen na may ngan si Paing. Sikinan ka na ki faksi no swayakle. Main sewo mo. Mayan, katfindi nga na ki, ngatali na ki stillborn baby nga. Kung nawishu kya talik siya ma, isus de, bangon stillborn, kung tashu ka nga wi. Helplessness siya nga. Kung matashu kya ka kya, wanan response kya. Narapan ang kati Sean madimang manayok ka din kaksakin kat kaya pang we first magozo siya kataga siyesin siyakin kaslan kat mga nusya na siya ka din liye ulan alan kata panan Sessesla nga nakumpay naman lem when kulo si fan na din kata ngayon na nga som nga likiyac perclit siya iruwas naskinan ko, ifo ka nga kung may palalvungi, makat kiyan di sikyak. Nan kaipsingan, fin pa matayan si yayang ula kanos wala taliksi. Fin pakit nila kamise, fakfagak tolyo maulyak, ifo ka nga di takakaksakin kat. Ora kataliksin dik ngayon, tumor siya ma elmut me wangan isa na nga wangan energy lala kat paroy ingan kan la tumor siya sikyak manilorani kaywa mangain kan somna itakle ansi maswe tumor ke cancer siya for siya to tolo
Napa katsupala sumwimta takiyak kisimarikawa inge. Go have fun. Go enjoy. Kadaliang siya uloma, wimkul tumoma. Liang siya uloma. You deserve a break. Kadinan kaksakin kat kiwala na lalnge. Talik natash ma isus na dik natash makkileo. Nakatfin mas kat sumpa na rin kat kaksakan albena. Nga pala na kimaasi masikyak na siknge. Lenyo pa nakustiya na nga naman pangin na tololol na ngayon. Mwet singa taka mga nga karil ki passport silal na taka aklo na sin mwet karikat nga kayo. Na taka neuruk na ngayon sa bunayalak. So, ilang taka usi passport lakan nga okay. Nga panglol tayo lang nga siya in dialysis nga pelang. Ngay so mutyak nagi hospital si mama ngay nan sin ko na ba ngay me hospital ngay asin system loko. Nga utyak ang fact na paila. Patatla na pay na naklagi. Tak na list sa kumata. Idak siya. Should pa sa kun siya nga. Should pa school level lang. So pa alis ko lang. Wow. Kat inanap na pay kalan ka din ka kashikat. Nga fact na paila. Kingali pitsa siya nga kat inanap pay ka din flock na rin kat. Mwet nga neta dala siya mwet nga tajakta pangi pe katama ka din ng pray kaya. Kusi tala nga man masilash dialysis machine siya ma ashwingin na. Nangali ka tapos nga fact mo, weh, siya kat kaya oya en masyal. Masingan kan kasi kung nashpel si mamanume ko flash yung base. Masih mawimit ka dinarapa, katiyang mula siya. Masih may dagat pa na sinkata ni Kesa. Tenel siya was singaluo. Fak lagay lo som na gesho. Tenel mam da proy. Tunuan len. Tudan fuan na neko. Tawala. Dala lo sa na Jerusalem. Proy na sinkat. Numkof mo festival. Makumtikan mo kapa na kapa. Mga peak ke weekend na kewa. Engan ka mo mano siya. Ewan. Katika. Taitla siya na kadinawala. Katika na numkola. Temut ka mo etipatlakit nila siya. Esikyak. Katika numbiru. Mamangay mo. Wangan masikyak. As masikyak. Fin ko mamawo ba nga sang piruan pagkatitlik tuman. Fin ko machuko ben nga wona, ngani kita taligi kashta Seattle, misya keshpen kopen singe. Kamuyak mo siya falakse, Copenhagen, fin nga kan fakangen. Na paeneng, fin siya ka ba makatsamsam kun nga, in kasha pe lifestyle lasha. Ngati ka insom, fuleng, sisla pela ka siya na floko ta ka siyakla me mga lomao. Ngatikan som num vlog expeki dan giagan ishesh. Igesta shangola mga pa fresh ani. Di mga chaman nge kachaman gastan gata nge kada si wo siya nge kom chia. Ata na chia ko. Ngasaman malan gata. Malan gata largerly manawowo. Fin ko mga chia ko kan me ba kumata ke secular life lo anda na ke fin kashe ko ta mga samsam ke mana wiowos mamashin jal kin gastan kat malakin gastan kat ta fin ma kom moskos la kan malan fella let me know that how is it working out for you ngani kun ko matet kan plemikom matet kan chachikom meto it kas fasinage dolu ka ako tumikos chuman mga nasish nga fak kin la pangemo si mamulin ngon. Na ya ang nga ulma ka finit nga sumla kadina kadindak syukla kadil nga taligi kat nga kat mo katsama ni kaya mo kadil koi talik nadal nga sa pala chuachin mani
Finan Babylon, Roll Nebuchadnezzar. Ekat, Megatara America. Ekat fin vlog no Kosrae, asan ka dem dawe. Kikat taga Lucia makat tagam dange. Payla freedom kat ko na ken kat taga we. Pangay mataga na kalimila kat muli tak magayana. Na payna tagan ki kaslan ka at si Pesir nga convicted nga daga wala limnis liban tinitigin makil ki makatak fashion ngayon. Nga uli ki kayo ka. Mga samon nga pa nga samon. Kimoli ni Kuela ka, katabela nga sumit ni man kanla. La Beatrice la ko. Somnum ni vla ko. Man kanla mang. Siya sila kum da sana iya. Pangata si sinjin in moul jingan. Da sana iya nga nam la pela ko. Samsam ka 1988 fashion. Ngaurik matawsin si it foko week si nga is a wangan money look. Ako me, urik fakakain siya nga. Musingi, tiap kran money nga ra na kima ngamda ismid nga kafkawit ang ati kaya umsingi. Asikla mulik na kima mga ramita. All I had to do was change of lifestyle. Asum na kima kastan kata kalimye. Wang le kan si maujak na kipar. Oh, nga mo le round siya nga. Round siya to kape. Rikman laka ka bangan. Akollah singat lalo ang asmakle. Orang kaksakin na lang ang masek. Mga fa natin masek. Mga mat na likiyac. Langat na aklin mga liyem singi. Apa nga kaksakin gat kikaslal. Matagan kasyagat. Kadefalin kaliye ngalila. Masilusi bataka. Man kain akketeyac tamal mares to siye. Amen God bless. Paya na po vaccine kaksakin gat. Na bibiluan Carter nga matal na kikain ngayon nga sangkulo kaksakin LEUM GOD ilang yale nga soko lek misingi wangan makofla yun LEUM GOD kulo na malap pangan masira kat ashkim singi kat finda kimande fashion na ash completeness siya likiyac. Tafong lalas na kayo wakat finfolok na yorol. Oana wint sananda siya. Kil ngali siya yut siya kil folok. Papa siya pagkasas na rol. Pangay may likiyac yung akumrela confession bay. In folok na yun kat papa. Il pagkasas na rosyo. Lekasas na ros. Na lekafis kat na iniwel. He will never forsake us. Aklo malap kaksakin kat naknas wiya prayer metkat fasilika. Nafangasi unsugongin sang kaliya. Ki samsiofo. Aklo malap jin kat ngaya. Akollah unsugongin ka ka tukun prayer. Finashpe makatanan prayer keda gos naknas akalimi nasishketelagas tuga. Kadinas ko prayer line. Kaksakin gom kat papatamashin kasaw. Kulo malap ki kaso makalimi na Sessesla wangan sima kum chakan na naknas na sishke. Siyan gas koking on matal. Kalmekun finana siya til lalfungi ke misya molyaklom. Wangan siya makatashke. Kat kulo malap nisyung kat papa ki katakan kilusya singe. Engan lutut kun gaslom. Kat proyoki. Matlalal fungi matwiyash mawikat kiltu singe. Kakiyaw mailos ashke. Katliebe me Engan mataganasin. Sisiyan yan foshma. Tetui benon kakin kaksakin. Kung kikas matallom. Kiltam lalasan. Damdal yaiko. Kat kulo malab chuki maingit akain lekshini usi blessings na siya katin kan kaksakin ko. Kat proy na siyum
Eltland de likluo inge. Inke second yak lenosium. Ana siya kisya matal. Kapkapa klalosa. Ana kisya klalosa. Katlajin admirolos. Kafas olos na inuwo. Gashan ne papa. To raise up the child in the way of the Lord. That had no sorrow. Kat kaksakin mulutima matwias nge. Ikesta na siya skiltusi inge. Kasifos kikaslom. Taka nutikat. Kasema taka inakkayakat. Kulo malap na sin. Talik na tumingi kat papa. Arule na usik ka na siya. Panarakatet kain tui. Insya kikashalom. Ki mwetlash mamday na asyo laki pelsingi. Ilosin ito. Lakum te kain ngat lalgailos. Kat praita. Manoma asyam dashingi. Naki funeral arrangement inge. Engan ni marek sham lan siya. Inte likiyac naki kawak tolula soba. Kat ngashesyum. Siya de foshek. Engan orela send out na wowo. Kedalik natash kametlash mafashtagi katingi. Inakkalim nila moul singe moul na siya oksirum. Egadin niyang na kena manolos som na kenin fulilalos. Kasha na ke genek na kewa masya wasyuk. Naki kasha na ke molian mga kewa. Tago inkarangan in siya na kewa. Inkan masifan na yuru. Metlash magadita maash dialysis. Metlash magadita mamda in nursing home. Metlash magatli ashkainin elyala. Kat papa fingum ka no rela na sik. Fingum rela na sindalik siya na tik. Ka finnem dan kiyak. Katlalal fungi. Yok la kum kan rela na sish na kewa man kum te siol mwet. Ilos na kewa mapala. Taki dialysis. Ka oye fa kya masingi. Lela shama talom. Inutyak na inelos. Insangka na silos. Inaula siya fokfokelos. Elos inaula pe. Oyen mungo lalosa. Maingin da ganyan na fast we pray lalos. Kumakkalim iki mas masalom. Tukun len singaul. Fin sho alos e harle na wole. Likiyac tarvin en Babylon. Managat pray ke met lashmam dain manasla. La las kamelos ashke. Kum takta sima ekan kasha maingin na kewa. Sangitalom na sin nurses. Caregiver ka vinetakta in gashalos. Kat pray ke dalik nadash mamdain kapur ki pelsingi. Pray lasha in sonon shaklolosyak. Inana ke likiyac ke si centurion ke lalal fungilal. Eldene na matsabin som na lomsel. Manilal fungi ke distance in prayer. Eki katmdain singe prayer. Kayangin fall in prayer lash. In soak na yurum. Kashalom in som benarin dalik nadash Kat kulom alap na siyum kat papa. Ilosin etala. Shipewo wolomba mga likiyac. Lela ka din oana Nebuchadnezzar. Inenamin kol kedalik na tum. Managat finchak kin main de ba likiyac finan White House misingi. Met kollashin de enam fin met elos. Syolen karangan. In kasha katin mas. Kasha met siyana finena. Kailos siyashaksin malik. Mayin saf blayel Nebuchadnezzar lena kosro wensako. Mamdain ni meo. Kishibin elnget laliki. Oye fallen vaske. Maingin indaga na yosh met kolan church. In sensen gunbe. Oye makatara. Insan kolsip na tum. Kashagat pekat. Met ke online ministry. Lomin kep tatyang na ke oyengi. Kulo malap na siyum.
Betigiat fashiliko, loilakalang, pakatin lom. Ay silan ngan madal, inan fin metlashing Nukewa. Ke fashilik lasha, ilosinus penasom na insya ulalosa. Ngan madal lom inan yurolosokak, yen Nukewalos ashwe. Ken wena dum Jesus Christ kat pray. Faklo malap na siyum. Amen. Klomalap, kate kali ke onsukonge, nakat check out from there. Pangay tagay nila siya, kilen misenge kaksakin kat, si siyam onsukonge nga mo, pinbay nga kanusi, pinkofla, emake interneta. Ngake si onsukonge malas medutweo, nga shuki ke yatari ke chunle non ko